Biyag di tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At manan ti gayam yo, amang kabkablaaw kada kayo, iti na imbaga bigat, na imbag ngal daw, kan na imbaga rabi iyo amin, ngawan labas. Itagon daway, isagot mi kada kayo, ti part 25 compilation, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Anyaman ti sangsangitam nga may dito balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan? Di mo pa lang amin sinaan di asawam. Awam mo't babain na. Manang. Awan lang arot trabaho nan, kanayon nakapay lang apaan. Panawam kitin. Aywan, kumustan di applyan para abroad? Alanganan akpay manang. Ngamin, basit pa iti anak ko. Diyak maidalak iti asawak ni girlie. Ay na, aga-abroad kakit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Ha? Jak baybayan ni girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tajak baybayan. Amumot nga awan anak mi kanibayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi. Sige man nga rod manang. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulitak Awan pagdanagam iti anak mo no iti puder mi tayan na. Ta saan mi abaybayan, ading ko. Ket, kasanun to ti kwarta nga ipawit mo into nada ka ni abroad? Asino ti pangipawitam? Ay, di kagar aramid, Luisa. Siyak ti asawam. Iso asyak ti rumbeng apang ipawitam iti sweldom. Ang kasanun ti anak ta. Masapul asuportaran ta iti puder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipawitam iti kwarta. Tasyak met lang ti mangted iti kwarta ken ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipawitam iti sweldom. Mando. Dakdakkel ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello, manang. Hello, di mon pawitan iti kwarta di asawam. Agbarbar teklat kukuan na ditoy. Anya? No jak pilitan namang to iti suporta tanak na di pa mang tedan. Makangagak pa nga umunay ta kakasakit a sarita sakbay nga iton na. Una yun ti asawak. Talagang awan pa nagbaliw na. Sige manang, jakon pawitan iti kwarta ti asawak. Sikalatan ti pawitan. Ay na, agyaman ak nga rod. Kan agawa am latat trabaho Tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y lagbak-bakasyon. Diretsong kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan ka iti baro abistidam. Kwartak tinggatang ko iti dayta, Wow! Nagpintas, mami! Wen bagbagay mo. Gan dapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, mami. Eksakto kanyak dayta. Wen tamok tiro ko disakam, girlie. Thank you, mami. Kanayon nak nga igatangan iti badok. Wen, gaputay patpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Thank you, mami. Tauray ko na mabinaybay anda kung nagitipudpud no adadakkel ko. Anda kalatamang ipatpatag kanyak. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kita ma'am. Jay lagbarbar tagtararamidan na. Kat jay matinam. Nakalipatan manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ng sikang anak na. Sana bali. Tada kamat. Sikan ati inak, mami. Tako namat nga impampun na kun ni mami kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agipawit manang. Taagawid akon iti mabiit. Anya? Ne, kalat sa ti panagawid mo Agbakasyon ka? Wan manang, takailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad. Ngam itala ang ama kabakasyon na. Anya? Agad kaano nga ron nga gawid ka? Inton o may alawasan, manang. Anya?
Ay, agawid ka nun dyan inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Amangan no pilitan na kan nga agsublikan ko na. Awan maramidak no kayat monta agsublikan ko na, anak ko. Ay na, ano sa kun ati maulila. Total, awan mo ta talaga ti anak ko. Ngamlag lagi pum kumaka na yun Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak, tinang ipaay iti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan, di ka panawan. Sika ti love ko. Nga uray pilitan na kanto ti inam agsublikan ko, na? Wan, mami. Uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkel kan, alaan na kan. Wan nga rod, mami. Isa di ka madanagan. Di kanto panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahapalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kaguranak ka di, anak ko. Saan ka nga, mo? Syakti inam, anak ko. Aywan gayam, adda pasarabukan ka. Dakkel at teddy bear. Oh, adoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apagaayat mo ti teddy bear, anak ko. Oh, adoy, para kan ka. Imbarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Dita kayo? Gali! Gali, anak ko! Agsubli ka! Luisa! Bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kandi mo ipilit ti bagim, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas diya matan ti anak ko kanyak, manang. Nakasingsingpot mat idibasit pa'y laang. Idi nasakit nga rin tinakam na. Gapoy ti panang panaw mo kan kuha na manipod pa'y basit. Ngam mat ti makagapo, manang. Inlawlawag mo kumakin kuha na ti amin bayat ti panagdakkel na. Itikas na, naawatan. Apay akas ta ka? Papasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo ta nagkurang kan kuha na. Di ka matagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti ado arigrigat ko kan kuha na Kabayatan ti kaawan mo iti puder na. Di ka man nagsaw iti pakasairan tirik na. Awanin, na brainwash dyan ang tan, Luisa. Jay, mauyo nga kabsat mo tinang brainwash kan ko, ana. Sakto pa yaman na, bastos na. Bastos na siya nga anak na. Inakaran jay, ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kabsat ko. Kastamot tan iti anak na. Nagpasumat, nagpadanda bastos. Katsi ka, apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak idi dito Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang patak mando. That's life, Luisa. Kaslasan ka mo na irwam nito'y gwapo nga asawam. Aginggat ka ano ti kastang aramid mo, mando. Patayom ti bagim iti kastang aramidam. Adulamin. Ay, bakit? Kwarta man. Nabayag kay Jabrod. Nagbasit din pawit mo kwarta kanya. Napatpatag siya kapsat mo bastos. Iti siya nga asawam. Jay anak ta ti makagapo. Iso at pinawpaw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga aday ti poder dati anak ta. Ada siguro lalaki. Isutin nang tadamit ti taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando. Agim imon ka iti angin. Ay, mangtad ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati Ala na, ikan na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo, manang. Jakon agsubli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti podermi nga agasawa. No siya, kawan problema iti dayta. Ang damagam akin ni girlie, no kayat na ti sumurot kan ka. Oh, girlie, sikat ag desisyon. Mami. Girlie, anak. Agawitan iti balaywan. Saan akon nga umadayo.
Agdeden na tayon kada tatang mo. Di kan kaya't apanawan, anak ko. Jak kayat apanawan ni Mami Anida. Isu ti kayat kwa kadan na. Isu apumanaw kayon. Girlie, anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya, anak ko. Saan ka matasigod akasta? Basta jak kayat agawin di balayo. Dituyin ti pagnadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan Jak mabalin apilitin ni Girlie. No talaga dinan kayat ti agawid di balayo. Pumanaw kantan Rumwar kami pa'y. Yung kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti top 1. Kat sigurado nga duman ng dagiti award na inton bigat. Kastaya, ay na, maragsa ka nakparakan ka, anak ko. Kablaawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, agawid ang arudan. Mabalin nga akan ka, anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmad, Luisa. At agurahan na kataubing mo kasta tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumwar kamin. Ay na, naglayang nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo. I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at itisagot ko kan ka. Gimatangak iti sa balimanan at teddy bear. Awatam ko anak ko. Jak pagan ano dayta? Ado ti kastage balay mi. Ay, Luisa. Alahanda kami man gayam itiladawan ka ni Girlie. Ado ti camera. Ala, umay kan anak. Ag-picture taman. Mabanugak ng biyahe, Mami. Iso nga agabang aklangan ija ili iti pagyanak ng eskwela. O sige, sana problema na ita, anak. Sumapul tayo iti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni Girlie atan Uray kas diyang high schooler, tabalidiktoryan kat nga rod, adulat tama iti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. Wan amanang, pagtitinulungan tayo. Barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan di namat ngamin kayat ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo namnamaan day ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni Girlie tanalaing. Kat into na sinsadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. Ado nga amang tirigat ko kankuanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, Ngam ibagbagakla ang tipod no. Ay, awat mon man daw. Lumaklakay ka, di agpampanunot. Ni tatang may, sana ka lumaklakay. Umububinga kitya. Ay, paano kang agbalbaliwaya? Ay, lumaklakay ka ng kastamlatan na kanayon. Giro na. Gasto yung arati kinataw. Ayan, mabalin ko nga, tatang. Ay, diyak amuti sa wakan ka. Pasig akong sumisyon, ti papay mo iti pamilyam. Masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartak. Uray jak ikan iti kwarat na, ado matlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga ron nga agpampanunot ti lukong anak ko? Aywan, kumusta di apo ka? Nasaya atlat na tatang, agis iskwelan iti kolehyo. Uray kaskasano, matultulong aklat tamot taad damot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababangak. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na. Di na kaya't apanawan ti ikit na tatang. Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takabsat ko ti ayan na tatang.
Una, ang amuna kay ito nga taatalyawan, inton nakapsot kayaon. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyang tatang. Sa bali pa ikati mapampanunot kon. Dakhel ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apukaw. Tapnuguraan na ka. Imayak tay mawag ni Girlie, Luisa. Agkasapulan ni ti kwarta. Paggatang na kano iti libro, kan pagbayad na iti boarding house na. Kan adupay dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na manang. 6,000 amin. Ng pagudwan tan. Uray sagdi 3,000 ta. Sige, mabiit lang ang ngarod manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni Girlie. Taawagak man mat di anak ko, manang. Wano saan, sarong karap. Ay, pasensya kan. Ngamin yun ay unay na adyak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na adyak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apaya kas di anak ko. Kasla nagdagsan launay ti nagpasulakan ko na. Anya launay ti di na kinayat kanyak. Apaya kagurugura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Isokas jay. Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni Girlie. Hello, Girlie. Hello, Mami. Jack pa'y la makaawid. Tadaramitin mi kadagiti kaadalap. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pala masarungkaran, tane. Busy akmat. Wan, Mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak Sige, matungpalan ako. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, Girlie. Inton makaadal ka, amom na sino ti rumba nga tulungam. Wan, Mami. Da kayo ti tulungak. Tada kayo ti nagrigat na ng padakkel kanyak. Nasaya at tamom dayta. Napay, awan klase mita, Girlie. Mami. Ni, apay ngagsangit ka ngay. Masikugak, Mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Adda, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masikugak. Aniya. Ay, adda kami. Kadwak to anak mo, Luisa. Ha? Isublikon to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan at tartarigag ayak day manang. Sige nga ron, makamuka kan kwa na. Ngamne, masikug ni Girlie. Kat intarayan ti nobyo na. Anya? Mala, mapanakon. Yag kunton ti dumakawas ni Girlie inton bigat. Pagkawanan dak ko mananang. Anyan, nagubingan ka pa ilangang. Nga masikog ka na nako. Nanang. Ngumala, saan ka akagura? Nga uray kastang tinagtungpayam, anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi, anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanan dak ko maga po iti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan anapakawan ka, anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apok la 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 aday na napaturog kun ti apok ko. O Girlie, ipaidakon ket yabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagita jay imbelang mo asagot ko kumakan ka idi anak. Oh, aping agsangit kami anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayo matgayam di makatulong kanyak. Di nakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko, awan kanyak day jayan. Naragsakak, tama ka din na kamanan, anak ko. Di kay tubaybayan iti apo ko.
Aginggat si Bibiaga. Ita amarik nagtirik na ti maysa nga inadadan anak ko nanang. Pagkawanandak ko ma. Ipatpatag kayo unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko ka, anak ko. Kastamat na ni iti apo ko. Ipatpatag kayo unay. Ay na, dakalan ti anak mo, Garly. Kasla ka ano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod nanang. Kat umadanimot ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maragsakan nakparakan ka. Tauray kas di tinaglablabasam, intuloy mo lat ta tinag-eskwela. Kat iti mabiit, matunoy mo ti arapaap mo. Uwan nanang. Kat gapo amin day ta iti adu a sakripisyo yo. Nakasingsingpet kayo nga ina. Anak ko. Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay to baybayan. Kan di kay to panawan apulos. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Siyak to timang tulong kada kayo. Luisa, bakit? Pakawalan na ko, ma. No nagbalinak nga responsable nga asawa. Kan ama ti anak ta. Manto. Agbalbaliw akon, bakit? Kapilitan akasta. Tadan rikrik na iti bakim. Tano di ka palagbaliw. Amangan numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw akon. Kat, sorry manan na. Agyamanak. Tauray responsable akong asawa. Di naksininaan na pulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngamala, lipata mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiriskan. Wan, bakit? Kat ikarik. Into naging bagak. Aramidak ti amin nakabalak. Tasol nitak dagiti ado nagkurkuranga kada kayo. Imbagman ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Apay akas tamatan tila nga manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito'y balayo. Ngam kastan tila ngam. Wan tanakaron ti sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta, kimaro jay sigod a sakit mo. Wan, kat marik na ka sa anak ko nga agpaot dito'y rabaw ti daga. Hindi ka kumaagsao iti kasta manang. Pakawanan na ka ading. At abasol ko kan ka. Ha? Sorry, no tinagikwak ta anak mo idi. Ganti pa ng padpadakas ko kan ka idi iti anak mo. Iso aginura na ka. Ha? Jak kabaalan akalabanan ti konsensyak. No jak ipod no ti amin kan ka. Iso asapay ko mata mapakawan na kading ko. Apay kitin asaan ka mapakawan. Kat kapsat ka. Napatag ka kapsat ko. Agpaimbag ka kiti manang. Kat makitinulong kami amang ipaagas kan ka. Oh, agyaman na kading. Nagsaya at kaunay akapsa. Awan tinasaya at atungpal mo, no rinukar ti aramid mo. Iso ano di mo kaya timadusan to, baliwam timadi nga aramid mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Insora ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless manan, iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Anyamutan. Jak maikonsentrate tag review. Nakaar-ariwawa dagiti kakadwak a borders iti bangir asilan. Sapay nakapigpig sa ti panagpatukarta.
Ay, anyamot dagitan. Elsie! Elsie! Lukatan tayo tayo! Ay, lukatan! Ni Mimi abak lang agab-abang iti bangir asilin. Lukatan tayo ito ko na! Wan, umayan! Rumarka! Tayam amo ka kadag iti babarkadag. Umikan! Ala, agreprepaso ak Mimi. Da kayo latan. Kan may sa awan esam ko iti kakastaragragsak. Natayta ka man eh. KG ka talaga. Ay sus! Saan na uso ti KG ita? Umikan! Makidanggay ka kada kami nga jamming. Manjak Mimi, babainak. Jak am-am mo dagiti kakadwam nga agiinom. Kan may sa, jak umin-inom iti arak. Ay, nani ka matanagan. Ta just inuman. Oh my God, yam amo ka kadag iti friends ko. Yam amo man tagayam mo, Mimi. Sure! Iso ni Elsie. Agam-abang di tabangir asilid. Hi, Elsie. Nice meeting you. Siyak ni Jerry. Hello? Napintas to'y gaya mo Mimi. Talaga! Super pintas ni Elsie. Awan ti makunak iti beauty na. Talaga na pintas. Ngam di yung ar-arman tabawal, Anya? Apay bawal? Sapay armat ko ma. Oh, atay. Agshot ka, Elsie. Atay, oh. Ops! Di may kaniti arak ti BFF ko, Saan nga gininam ti arak dayta? Dayta ti Diyos. Inumom dayta, Elsie. Agyaman ak, Mimi. Mag-enjoy tayo, Tawan ti landlady ta, Elsie. Ay! Nakabakasyon. Iti 1 month, iti probinsyada. Mimi. Sige! Ag-enjoy tayo kakadwa. Da kami kini Elsie ti border iti dati abalay. Isong awan ti madisturbo. Isong ag-enjoy tayo. Nakapanawan nang iti babarkadak apasig abubulog. Ituloy ta nga inuman tinabati nga arak, friend. Ala, amumat ajak umin-inom. Sikakit dimet. Italaan. Tapno maramanamat, Atoy, basit laang. Mimi. Basit laang. Promise. O sige, basit lang Ay, nagpait. Kasta lang iti damo, Elsie. Ngayon to narwam kan. Nasamsam ito pa yan. Ngam tagapulot tiraman na. O mabisan pa. No damo atilmon, napait. Ngam no may kadwa, saan una yan? No may katlo atilmon, sumasamitan. Aging ga, nakasamsam ito, tiraman na. Kat sa pulam tumatan. O sige, atay pa. Ay na. Sige. Ay, napait lang tamat. Ay na, kasano ka sana napait? Kat sa gabasit batin inuman? Adwam nga min tinumam. Kastoy, buyain na. Kastoy karamidam. Ay, nagsamit. Elsie! Si kamot gayam, Claire. Kumusta ti examen mo? Ay, jak amo no pasado amin. Ay, jak ngamin nakaripaso, idi kalman. Apay asuyab ka, asuyab. Napuyat ka kadi? Wan nga ron. Nagisangpot manan ni Mimi iti barkada na iti dagosmi. Kat nagiinom da, aging ga iti parbangon. Umakar ka nga minan iti boarding house. Umay kan itayan ko tadwatan ijay. Agbingay ta iti abang. Sige, takasaritak tupay dananang kantatang ko. May papan iti dayta. O Elsie, papanam, kat nalpas mo tanti klase. Agawid kami kini Claire, Mimi. Kat amangan no Lunes sakton nga agsubli. Oray ta alas 9 ti klasik inton Lunes. Bakit eksak man iti cellphone mo? Ni, itaman pa ngawan load mo. Kat bastante kamot akanayon iti load. O, adto ti cellphone ko. Thank you. Jack, ito da iti cellphone mo no agawid ka. Di nakpanawan, tawang kadwa. Ha? Di nakpanawan, friend. Mabuti nga kagmay sa dito, ay. Anya? Ibagam ka ni Claire, napawitan da kadag iti dadakkel mo iti allowance mo. Di ka nagawid, please. Oh, at ti kwarta nga impawit dananang mo, Elsie. Agyaman na, Claire. Aywan,
Nasa ukayam kadakwa na ti maipapan iti panagakarmon iti boarding house ko. Kat imanugot damot. No kasta, agim pa ki ang ngarudan. Tapno makaakara kun iti ayan mo, Claire. Allah, inakukos mo mat aminan ang kagawaak, Mimi. Apa yan? Ay, di na panawan iti boarding house. Pangasim. Agsangit sige ka. Di kagdanag. Aggayam talat nga uray agdumatan iti pagabangan. Ay, manjak, di na panawan. Kaslakabsatan ti pangibilbilangakan ka. Iso di nagpanawan, please. Huh? Amo matipagdaldala na kita. About my family. Family problem ko. About iti ex ko, nagloko kanya. Kakaisuna na iliwliwag konti amin. Idadaka. Ita, panawan nakmanen. Kasanwakon. Siguradong aglidayak manen. Tagmay may saag ton. Mimi. Pangasim, di ka pumana, friend. Kasi nakumamat. Ala. Di ka nga rudan agsangit. Tasaan kan apanawan, Mimi. Pakiitad bunto lakin ni Elsie da ito yan. Tadimat ngamin agaw-awi daun balasang ko. Wala na, Paula. Panagbabayad man gaya man iti tuition. Ay, dito pati bagas, Claire, balasang ka. Pasensya kan. Sa nabalay ta, itulod ka iti pagluganam. Akan tumalay kan iti pagtaksay mamang itulod iti bagas dyan takmay. Pasensya ka na, balasang ka. Okay lang, tata. O sige, patuluyot nga rodan. Tapno jak marabyan a sumangpot iti syudad. Anyat imbaga dananang kantatang ko nga, Claire. Agsingsingpot ka kano. Mailiw da kano kan. Kanape adi ka mutlakan no agawi din iti lugar tayo. Agawi dak inton umay abulan, Claire. O sige, agkuyog tanto nga ron. Ay, aguray ka. Apeng agkay wara ti bote ti arak dito sirok ti lamisaan mo. Ay na, dami mi Nagiinom damanan dito iti rabi Umay ka nga minan iti boarding house ko. Umakar kay Jayan. Ang mga numasuruan ka pa iti sana nasaya at dito Saan, Claire? Kan ungayam. Nagbaliw ti pangadeng ko. Jakon umakar iti dagos mo. Dito yaklatan. Maasyanak namin kini Mimi. Awan kadwa na dito no umakarak iti pagabangan. Di ka nariwawa, mga numangig na kayo aking balay. Agungat! Di na kayo tinariwawa. Sige. Dami kami narudan. Wala ang Di sige, baka mo kayo Ika nga rudan. Chopi! Agbati ako, Mimi. Dito unag tikayat ko pagjamingan. Okay, baka mo ka. Gusto mo, tap na adakadwani ka ni Elsie nga aginom. Oh, ato yung tipulutan tayo. Uminom tayo kiti. Talaga nakasursuro ka matin, Elsie, Sana kas idi mapilpilitan kang uminom. Niman Mimi tinangisoro kanya. Ay na, makaadik gayam talaga. Kas tadi kayat ko kan ka, Elsie. Game na game ka ita na makijaming. Sige, agpartek tayo. Ibusan tayo amin na ginatang ko nga arat. Agsapamat gayaman. Apay kasto Nagsakit matan tintero abagik. Apay naman siyang tinagidak iti nalabasit. Nalpasak matan ang nagbinulan. Kan tikawas ko. Nabalikid matan. Mimi! Mimi! Ayan mo! Adapay ladagiti nagipusan abot iti arak dito ayan ti lamisaan. Malakip kon. Nagiinom kami iti rabi. Kat ti amok. Nakaturugak gapoy tinalaw sa bartag ko. Kat ni Jeric ti kadwami kin ni Mimi. Mimi, apay akas jay. Jak maawatan day jay anapasamak. At dalakit di saan anasayang at anapasamak kanyak ajak amo.
Ay na, di ka maawatan, Elsie. Nalaos ti barta ko, di rabi. Diyan kun amo tinararamid ko. Agpadataan, friend. Oray siya, nabarbarte kak matan, na iturog ko itinagtugawat. Anya, Kaya no may papani tinalabasit ang mancha ti bidget. Ang mga no nasugat ka, mat. Kita, ang mga nadasugat iti sa kawan ng imam. awan sugat ko, Mimi. Kat, anya nga rin tayo dyan? Mariribo ka na, Mimi. At dalakit din ang idadanas kanyak iti day ti arabi. At danang gundaway kanyak. Elsie! Uy, Elsie! Ha? Ni, si kamot gayam, Claire. Ala, kat no itayak pa dito abay mo. Madlaw na o nagdipang panunutan. Apay, anda ka di parikot mo. Awan, Claire. Saan ka asigo da kasta? No kwarta ti parikot mo, ibagam. Adapay mo't nabati a kwartak. Manuti ka sa pulam. Adapay kwarta, Claire. Jak ngamin mayulo ti leksyon tayo. Jak amuno apay. Mauli na pa nagja-jamming tayo dito Mimi, Elsie. Ngamin, agawid ako ni G lugar mi. Tayo jayak ka nung nag-eskwela. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Tag sublimod tanti ama kay abroad. Kasta ka di? No kasta, awanan ka jamming mi ka ni Elsie. Saan ka di, Elsie? Oh, apa Elsie? Anya tayo mapaspasamakan ka. Di ka matan matagtagar eh. Ken, nay. Apa ya kasla nasakit tikitam kanyak? Napigsa ti atap ko asi katinang idadanas kanyak, Jeric. Ay! Apa yung kasta ti panangkitam ka ni Jeric, Elsie? Nagsakit ikitam kan kwa na. Kaslat na basol na kan ka. Sapay ko ma. Tadin tumakarman no asino man ti ulag kada tayo nga gagayang. Ala! Anya ti sasawa mi, Elsie? Sige, madlaw ka gurnak ni Elsie, Mimi. Nagsakit ngamin tikita na kanyak. Sige, patuloy ako na. Okay, ingat, Jeric! Hoy, Elsie! Anyat mapaspasama kan ka? Nagtatantikitam ka ni Jeric. Talaga saanan nga agsusurot dagiti pampanunutak, Mimi. Kalpasan ti amin. Pumanawan day dya at Jeric. Kaya't asawan day ta. Guilty ti awanan bain na alalaki. Anya? Kunagtupay katahos to ti atap ko. Talagang adda nang itatanas kanya kiti day di arabe, Mimi. Ha? Nag-pregnancy test at talaga positive. Masikugag, Mimi. Anya? Nagbungan ti panangidadanas na kanya. Katnakal ti atap ko aday dya, Jeric, ti akin narami di amin. Awanan ba enday dya, Jeric, Mimi? Iso ti rapist. Elsie. Indadanas nagday dya lalaki, Mimi. Iso ti atapak nga ama to ininawag. Kunami lano agad adal ti ginagaram ije syudad. Ngam sa magayam, tanapan ka nagpasikaw. Tatang, pagkawanin da ko. Diyak nagayatan ti panagsikog ko. Diyak amo no asino at talaga tinakasikog kanya. Basol mo malaang. Nasursurum pa yan ta ginaom iti arak. Anya ka ita. Insagmak na kanday ta nga arak. Tadi ka mga minagpampanunot iti nasayaat. Pagrigrigat kami adadakkel, mau dito'y lugar tayaw. Ayat mila mapagadalda ka. Ngam sa bali magayam tinararamid mo. Ayawang pa'y ganas mait. Kumusta ka, Elsie? Kasano anamom ti balay mi, Mimi? Ala, sumrat ka. Di met nag-text kan ka sa pulag to'y balayo, eh? Nagdamdamag ak.
Awan gayam, ado ti ginaggatang ko. Aramatam dagito into nagpasngay ka. Arwatan nyo iti ipasngay mo. Mimi, agyaman na. Talaga gayam ka. Di ka nang lipat apulos. Ngam ti gayam mo ani Jeric. Di naman la malagip matimang sapol kanya. Talaga alinipat nan tinaramid na kanya. Talaga ka din nga iso ti atapan, amati si kog mo? Asino pa'y kuma? Kat isumatla ti lalaki akadwata iti daydi a panagiinom tayo. Taimununan anagawid dagi ti lalaki akakadwa tayo. Saan ka di? Pakawanan lang, Elsie. Sorry. Jakon ka ba ela nakalabanan ti konsensya? Anyat kaya't masawan, Mimi. Sorry. Siyak ti kwa. Ti amati si kog mo. Anya? Ay-ayaten ka ngamin unay, Mimi. Pudno akas ti kinatao. Abadingak. Ngam si kati nakariknak iti ayat. Nabayagan nga dali madariknak ka. Ngam mabay na ka mangipudno. Tambo ka mapaayak. Iso akas di tinapanunot ko awagas. Tap na matagik kwa ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Mimi. Imbilang kakas nakapsat ko. Ngamjak laing pagarup amay turad na gayam apagaramidan iti sana nasayaan. Sorry talaga. Tagdarag tinaramid ko. Ikasar ka. Dapat ay-ayatin ka, Elsie. Dinakid ka man! Traidor ka gaya magayam. Ikarom iti pagbaludan tinaramid mo. Sana? Di na kipabalod. Masi ka kanya. Itata nakapagpas nga yakon. Agpakpakaasi ang kada kayo, tatang. Nanang, kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ikandak kumapay iti may sa agundaway. Bala, awan problema kanyak. Tilay pakpakaasik ka anak ko. Adal ko matin to na ram. Ijam ti makibarkada. Wan tatang, promise. Kat ulitak nagkidaw iti pamakawan kada kayo. Gapo iti inaramid ko iti kanlabas. Nudyak ko man nagbisyo. Nalapit. Saan anapasamak ti kaste kanya? Ala, pag nakmam day ta napasamakan ka anak ko. Basta agsingsingpot ka awan. William, dagiti pakigay ma'am. Tapno saan ka ang maisungsong nga agbisyo. Wan nanang. Malah, asikaso mo, ti pa nag-enroll mo. Da kami, ti makamukan ni nanang mo, iti anak mo. Nasaya at nakabalo da hindi nang gundaway ken ka. Kasjay, ti rumbang ken kwa na. Agyamanak iti kaaddayo akanayo namang tultulong kanya, tatang. Nanang, katkid na wak adiyo kumabaybayan ti anak ko. Tauray kasjay ti inaramid ti amana. Anak kulat ta ni baby. Jak kayat nga iraman itinagbasulan ti amana. Wain, awan ti rumbang apagdanagam iti apo ko may, tadi mi baybayan. Basta agaadal ka na imbag. Tapno matunoy mo ti arapap mau. Nga uray kasta ti napagteng mau. Di kag darasudo sa mangiwayat itadang para lang itibukod mo pagragsakan. Tama nga no day tantumot lang ti pakailibsungam. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Biyag ti tao. Auntie Sally, panag-enrollan inton umay alawas. Ay na, di ka nag-eskwela, Ella. Awan kwarta. Ha? Aga-abroad ka langan. Oray ta 22 mo titawan mo. Mabalin mo taga-abroad. Awan mat kwarta pag-abroad ko, auntie. Ay, may remedyo ti kwarta. Umutang akit ti pag-abroad mo.
Basta bayadam to, intun makabrod ka. Inakumutang itibak na nga kalugaran tayaw, nasingpo na jay. Sigurado pa utangan nak. Ha? Agabrod ka kay din. Ag-eskwela kan to intun makaurnong ka, Ela. Pangaramata, may ti utangam akwarta, Sally. Ay, kwa. Pag-abroad ko man ni Ela, ka anak akma ng Rosa. No kasta. Agabrod ni Ella. Tapno makatulong mat kada kami. Tanay, no saan nagapukan niya ka nangampun kan kwa na. Amangan no natil-til dayjay. Amangan no malnuris pa lang aging gaita. Ha? Ay, induldulin ko dagitay supot ti ginatgatas na hindi ubeng. Taupatlat taon na hindi inampun ko. Kumusta kaya man, dagiti dadakkel na, Sally? Ay, kasjay lata nabisyo da, ngagpadpada. Manipod nagsinada, addan sa balya pamilyada. Nakakaasingaro dagiti dadumang anak da. Nasapada na kaya sasawa. Kastaya. Ay nawun. Iso nga agyaman ni Ela at ay nalaki ti pudermi kadagiti anak ko. Iso adakkel mo't ati utang nanay imbaga nakam kanyak nga ikit na. Kat, apay, awanan plano, mamakiasawa manan. Balo ka matan. Ay, jak maibaga manang. Ang amoray sa anon. Ang amnadan to pa'y dumatangak. Mayatlat pamot Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoya, agururay iti ipawit mo aswildom. Inton bigat pa iti sweldok, auntie. Nay, ipawit mo adagos ata, nay. Jak pa'y nabayada namin nga utang ko ditoy. Ha? Kunak man nun nabayadan yun, auntie. Tadiretso mo ti panagpaw-paw it ko iti kwarta. Ay na, kanagadumat ipagastusan dito'y balay, Ela. Gumatang kami matitikanan, may. Kanda duma pa masapsapul, may. Auntie. Nay, saan ko mangagsasakit tinaka mo ata, nay? No sana ka po kanyak. Awan ka dita abroad, ita. Ha? Isungagan anos kawan. Tainton makabayad tayo iti utang. Isarunuta patarimaan to'y balay tayo. Ha? Wun ka na kan. Gastusam to'y balay, tabalay mo to na ito yun. Ha? Saan ko laabalay, auntie? Balay tayo amin, Basta balay mo to, Ela. Balay mo. Ha? Anya, agbakasyon ka kunam. Wen, auntie Sally, padaanan nyo ti isasangpot ko. Sige nga raw, tasabtan kan to iya airport, Mangarkilaak iti van apang sabat ko kan ka. Uray saanin, auntie. Tamabanog kayo lang agbiyahe. Agbasak to lang. Isaan, masapul nga damang sabat kan ka. At dapay mataimpaw it mo aswildom. Isun ati pangarkilak iti van. O sige nga rod, auntie. Da kayo ti makaamo. Sige nga rodan, tani rabiin. Maturog kay matan, Bye. Ay, talaga nakasingsingpot ni Auntie Sally. Manipod na gabruda. Saanan akas idi ang naka-istrikto kanya. Ngam ita, siming putan. Husto mo't kit di, Nang rona kit agawid akon. Agdeden na kami manan kadagiti kakasinsin ko. Ay, nakaanak ka, Nela. Kailiw na kan. Oray siyak, auntie. Kailiw kayo mutan. Ay, talaga gayam anapintas to'y pinatakdiri yung abalay, auntie. Wen, balay mo dayto yun. Dayto yun ti buong at ado nagbambanno kami dya abroad. Pinatarimaan kon ti balay. Iso di makilan na yun. Balay tayo amin, auntie. Ay na, nagpintas tinamayan nyo, Una, tapno makita mo ti bunga ti nagbambanugam. Saan na tagpi-tagpi ti sisim ti diding tayaw. Napintasan ti balay tayo kanakan. Wen, auntie, balay tayo. Balay mo, gayam. Balay mo.
pasalubong ko nga'y Manang Ella. Ay, katuan talagang adda para kan ka, Violi. Aha. Oh, atoy. Sapatos kan badbado. Amok ngamin akakasta akawas ni paborito mga isusuot. Saan ka di? Ala, nagpintas! Thank you, Manang, ha? Ay, nakasingsingpot ka talaga. Awan anyaman na. Oh, napanan ni Manong mo arod. Tsaka mo, napansiguro iti balay ti GF na. Nukas na? Adan nobya ni Rod? Uwan, Manang. Namin adun ngayon sangpot na dito balay. Katsi ka nga'y, Violi. Adda ka di matan nobyo? Umadanin, Manang. Taplano kun nga aklunan dagdat-daton kanyak. Tagayatak matan kan kwa na. Ha? Talaga? Sa bagay, 25 mo matan, saan ka di? Kalalaingan na apan nakiasawa day taatawan. Ala, asawa adagusan. Saan pa'y mata? Umuna ka pa makiasawa, santo siya? Depende, no adda mailawan nga garam kanyak, Violi. Imposible ang awan. Kat nakapimpintas ka mat. Napimpintas ka nga rudngam siya. Agpadata na pintas, Violi. Masapaak amang lukat dito istor ni Auntie. Tapno matulungak matiikit ko nga aglako. Nay, nasapa ka mga bimangon, Ella. Wan, Auntie, iturog yung kumapay ta siya kun ti agluto ken manglukat dito istor. Masapak mitlarumwar. At datin dara ka kasar. Kasar ni kumparik nga Armando. Ha? Nagubing di asawaan na. Agtawon lay ti 21. Idinto ta 55 ni pare Armando. Ni, kasta ya. Ay, katswerte na no kasta, Auntie. Huwag nga rod Sige, tayo sagana kong tarwatag. Maturong ni Levi dito'y balay, Manang Ella. Akaida kami iti silid ko. Rod, sigod ka din ngar aramidan nyo ti kasta? Basta agkaida kayo latan no kay kayat nyo? Saan na kayo nga ungtan ni Auntie Sally? Saan, Manang? Nairwa mo ni Nanang iti makitkita na kada kami. Kat, kasanon no agsikog tinobyam kasinsin. Di na saya, tadan ton anak mi. Apay, awan ka di plano yung agkalaysa? Awan pa urnong ko, Manang. Tawan permanente at trabaho. Pa extra lang ti mas mastra ka katrabaho. Liklikan pa'y lang nga ti mangisang pat iti GF mo dito balay, Rod. Tamangan no agsikog. Kat ni, awan pa'y matlagayam ti urnong mo ading ko. Sige nga, Manang. Amangan no damat urnong mo. Ay, awan aading ko. Taimpaw-pawit ko amin ti sweldok idi kininanang yo. Pinagpatarimaan na dito'y balay tayo. Kas makita mat, di makkel ti balay tayo, Rod. Ay-ayatan ka, Ella. Uy, Benji di nakpaglulukwan. Amok atis-tistingan naklang. Anya paglulukuan. Saan? Seryosak iti bagbagak. Nagpintas ka ngamin. Ken madlaw na kasingsingpat ka. Nagagat ka pa Ala, pumanaw kan. Tanagatang mumatan tigat-gatangam. Pangaasim, Benji. Amok apag tri-tripan naklaang. Kasano ti aramidek? Tapno mamati ka kanya, Ella. Itala may turod ko ti agpudnukin ka. Engem kinapudno na. Nabayagan na crush ka. Pudno aya dya imbaga ni Violi kanya Ella. Agayan ayat kayon ka ni Benjay. Nanti. Medyo nabayag matpasitan ang nagdaton kanyak. Iso nga inaklon kon. Tagayatak matan kan ko na. Jaklag tagtagaray. Ngampal paliwan ka Ella. Anyat kayat yung asawan, Auntie? Apay akaslawan mo tanti planong magsubli abroad. Kuna ngamin ni Benji nga uray jak kanon agsubli ijay abroad. Tadi na kayat ang pumanawak. Apay ngay, kasano makaurnong ka no di ka agsubli ijay abroad? Auntie,
Kinapudno na. Plano minti ang simpa kini Benji. Anya? Apay, masikugan! Ha? Ni, saan, auntie? Awan pa'y mo't napasamak itinagbaatan mi kini Benji. Maglagayam! Nga mapay nga ron ngagpakasarkan ngay. Agabrod ka pa'y. Sayang ti kinaubing mo. Gundawayam ti kinapigsam ngagtrabaho. Tapno makaurnong ka manan. Agpanunod ka mamatela. Saanan, di ka nagabrodela. Agkasartakit din. Saanan na masapul ang manggad ka iti adayo. Tadamat pagsapulak. Umdas mo't siguro a pagbiag tati matmatgadak. Kas company driver. Tamalaksit iti na ita. Makipaspasadak pa iti rabi iti taksi iti kasinsin ko. Kaslama ba inak kini auntie, Benji? Pagbainam ko ma, kat balay mo ma, ti pagnanaadan nyo, sana ya. Nagrigrigatam day jay. Wan, ngam adalat na pa nagbain ko. Basta, no talaga matlang ay ayatinak. Di nakngarod panawan, Ella. Pangasim. Anya? Iti basit la restaurant ti pakaselebraran ti kasaryaw? Manmanon to lang arot ti maawis ano kasta? Wan, auntie, tapno saan unay anagastos. Mapili la ang dagiti dumaray. Ay, imot kayo magayam ka ni Benji. Ha? Kundi kasar kayo nga mapili magayam ti imbitaran yaw. Madiya ti kasta. Auntie, Apay nga kasta kayaw. Agbalbalin kayon nga imot iti kasta nga ramid yaw. saan, auntie? Kaya't mila ti makainot kini Benji. Tamaas siya na kan ko na. No kumata nag-abroad ka manan, di nakaurnong ka pa'y. Nga man yang araw no talaga makas asawa kan. Awan maramida ka. May baga na tikas jay. Idinto talaga iti duang anak na. Awan pa'y uray may sakadakwada ng celebrar iti kasarda. Di mo't insang putdan na iti asawa da iti balayo? Wan, Benji. Dahit naman ti dilawak ni Auntie Sally. Makita na ta. Ngamdag iti anak na. Di na ida makita. Ala, bayaman. Di mon pa kariribukan yan, Tim. Kanya nga nga rod. Talaga siguro akas dati ugali na. Inton bigatan ti kasarta, Benji. Uwan nga rod. Kitagyaman nak, ha? Takinayat nak. May sala ti rason iti day ka. Gaputa ay ayatan ka, Benji. Auntie, tangay nalpasan ti kasarmi kini Benji. Kidawag ko maadito'y matan balay ti pagnaadan mi. Tapno saan kami nga agabang. Ay, overloaded tayo dito balay, Ella. Nuyawid mo matanda asawam dito, oy. Ha? Pasensya ka na. Saan na pa nag-emote? Nga mado tayo na yun. Amumatan dito yung tipagnanaan dagiti asawa, dagiti kakasinsin mo. Kasanaw maganak kayaw. Diadan nga umado tayo. Ha? Auntie, adamot silad ko apag naadan mi kini Benji. Uray lumasin kaminton iti kusina mi, auntie. Ay, sorry talaga, Ella. Ngamjak kayat. Pasensya kan. Nakiasawa ka mo ton. Adan bukod mo pamilya. Iso lumasin ka na iti pagnadam. Auntie, adamot siguro ti karbangak iti dayto abalay. Tasyak Tinagtupay kat. Agibuy-buy kan, Ella. Ang mala, mawatan ka. Ang sure. Dakkel nga agpaiso tintulong mo iti dayto abalay. Ngam siyak da kinagan. Iso siyak nga rod dadaan karbangan iti dayto pagtangan. Ha? Ngam, kasanon tinagas-gastos ko, auntie. Awan ka din ti karbangak dito eh. Awan kasuratan na nagpinirmaan ta. Asi ka tinaggastos para iti pan nakatarimaan na. Iso ano planom ti mangidarom kanyak, awan mo ti bidensyam. Anya nga iti maramidam. Anya. Sa dino ngay itan ti pagnaadan ta, Benji. Hala, Houston. Di ka nagsangit bakit? Di mon panunutan ti imbaga ni Auntie Sally. Tapos saan nga agsakit ti barokong mo. Makipagnawid ta pa'y lang iti basit abalay mi. Tagor nung tanto iti pagbalay ta. Nagsakit ti panagsasao ni Auntie kanyak. Linipat nan anaming pinsan tinar-aramidak iti kalapas. Apayakas jay.
Kaslawanin na pulos ti patag ko kini anti. Tamaaramid na pa yan ti mang papanaw kanya. Wala, huston. Adaasi ti Diyos. Patsyak adi na tabaybayan. Talaglagi pem. Adag iti tao ama idadanas. Wala matagtagi basit. Isuda ti bendisyonan ni Apo Diyos. Agkararagdag iti. Takid dawon ta titulong tinamarso kadata. Nanang, kwartayo man. Awan man ang gatas ni baby. Ibagam namin iti asawam tagtrabaho. Nabayag kayo ngagdendin na. Nga maging kayo ta istambay pailaan. Awan mo't master kan na trabaho, nanang. At nga awan. Nagadaw ti mga ayab gankwan na amapan maki-construction. Ngam di na mga amin kayat. Nalaka ngamin amabannog nila kay ko, nanang. Dinto pa'y mabannog aputot. Agsasarunod agiti putot na ngam di magreklamaw. Alaki din, ikanda ko iti kwarta. Di kayon sumanao. Ay, da kayo latan ti papapanan ti birok ti store ko. Maluglugi pa yun. Tapat ti Jacobsat mo, syakmat amin ti pagdawatan da. Agan-anad ka ijay abroad, ha? Kanang singsingpot ka ijay, Benji. Wen, bakit? Urasi ka, ha? Agan-anad ka matapanawak, Wen. Kastamot ang tisikog mo. No sa anak la ko maamasikog. Ag-abroad akmatan. Di kan tumutla palubusan. Bayam asyak ti agtrabaho para iti pagbiagta. Agurnong ta. Para iti masakbayan ti buklen ta a pamilya. Akim balay ngay iti may patpatakder iti abay ti balay yaw kanakan. Da kami iti asawak, anti. Ngam paabangan mi dayta. Pagbalinin ming apartment. Anya? Ay, nagpintasan na talaga ti biyag mo kaanakan. Diyak laing pagarup akas to iti pagtungpalam. Ha? Kandamag kong adapay balay anagatang yu iti bangir a barangay. Ay, wananti. Papaabangan mi matlaang dayjay. Ay, imbag ka pay. Napintasan ti biyag mo. Angam dagiti kakasinsin mo. Awampay umno, anak ya sasawaan damat. Pasig da amin na sadot. Ha? Sadot da lang arudan, agsasaruno pay la dagiti anak da. Ay, kinapuno na marigrigatan ako namang supsuporta kadakwada. Siya kami, hindi mangipapay, iti kasapulan da. Apay ngay, anti. Bagaan nyo ngamin ida, Narigat mo't no nakadependar dalatan kada kayo. Apa, andak mo't nga rin no bagbaga akid Iso nga gululi makaklatan na, Ela. Anya? Pagawanan ako makaanakan. Nagbalinak nga agumkan ka iti kalabas. Inagumak di balaya pinatarimaan mo. Ala, baybay-an yun dahit na, anti. Nasayaat kit di. Tapno adda pag naadan nyo kadagiti kakasinsin ko. Ang nakasaldan di balay, Ela. Anya? Kat papapanawan na kami. Isong agparparikuta kita iti kwarta. Agpautang ka man kiti ka anakan. Uray 100,000 laan. Ha? Ay na, nairanamot nga ado ti paggastusak ita, anti. Ngam no papanawan da kayon, adda bakan ti asilad dito'y balay. Dito'y kayon nga agnaad, anti. Ay na, saanan. Mabae na kita asawam, Ela. Nasingpot ni Benji. Man nakaawat dayjay. Uray pay, basta mabae nak. Mangkita ak tulatan iti pagabangan mi. Kat ulitat tagkin daw iti pambakawan kanakan. Pagawanan na kuma. Ibingay mo ti bendisyon saan ka tabukbukudan. Tasaan na nasaya at tagbalin nga agom. Tawan permanente dito'y rabaw ti daga. Nonyaman ti adakan kay ta, di mon tumaytugot iti tanam mo inton pumusay kan.
Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Janice, dananang mo. Ayun da. At daday jay kusina, auntie. Apay ka di. Sumrag kayo po Agyaman nak. Ay, Manang Mira! Manang! Oh, apay. Apay akasta tilangam nga imay dito'y balay nate. Manang, mapantayo ko maidya balay. Agap apa mananda manong Celso kan manong Elmer. Agkinkin nabil da manan. Nabartak dang agpadpada. Awan kadwak nga ganhawa. Ay sus, tatang! Tatang! Umay ka man! Napay, ay nagpakariguran nyo, gagkapsa. Mapantayo di tabalayo, tatang. Intay anawaan da manong Celso kan manong Elmer. Ay, aksin na kaya dwa. Awanan ba intay ta, Celso? Kaputa, dakdakil ti bagin ng amsyak. Kastoy lantan, dararamidan na kanya, manong na. Oh, durbab ka kitiya, manong! Husto daytan! Anya kay kadi! Awan respeto, mga Celso. Inauna, ngayon siya, kastoy ti araramidam kanya. Sana kaputay ninauna ka ng siya, kahit kunamla na sino ka nakalaingan. Nakalaingan kumiti siya. Ay, ustad, Celso, Elmer. Iso pimanawak dito ay balay, takasta ti aramid yaw. Kababay, tikasta nga aramidin yaw. Aginom kayo iti arak, sa ito na parte kayaw, kas kay laaso ken pusang agap apa, laklakayan kayaw. Di kay lagnaknakam, ilaklakay yaw, tikasta ka na yun na panagap apa yaw, Forti, karanwag na itang Elmer. Awan urbanidad mo, kabasat. Awan respeto. Ala, gusto na itan Elmer. Awan respeto na itatao kanyang tata. Yagpay na putan, arinispeto na. Bastos na itakabsat. Ala, yung kagpalisan Elmer, na nagrugit takaw esmaw. Gapo iti panagginubalyo ka ni Celso. Manong Elmer, itatanamunawan kayon. Agsarita tayo man itinalapat. Kasta kayo kadilatan ka ni Manong Celso aginggat lumakay kayo. Awan ka din pa nagbaliw yu. Sana siya kagpakumbaba. Siya tinaw na. Siya kid din, tagkid daw iti pamakawan iti dayja Celso. Nangatuon na iti pride dayja kabsat tayo. Kunamla na sino mutan nakalalaingan. Uray na tayo kami to siguro. Agap apan tulata dagiti kararwamay. Ay, unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Manong. Kagpay sumay. Awanan bayin ngamin dayja Celso. Sipod pa iday. Manong Celso, sapay la ko matadenggan na kami kininati. Binagbagaanan ni nati ni Manong Elmer. Iso asyak mati makisarita. Wano makipagpakaasikan ka, Manong. Pangaasi Iso kayo suti pagbagayo kaninatay, Mira. Makauma dengdenggan. Kasano kat di kay mat ngamin agsardeng nga agap apakin ni Manong Elmer. Agkakabsat tayo. Iso nga agsisinakit tayo kuma. No adaman ti saan tayo apagkikin na awatan, agpipin tayo kuma. No, da kayo babaya kakabsat ko. Awan problema. Nilmer lang ti kagurgurak ta naglastog. So nagaputay suti inauna. Kat ko naman asino mo ta nakalaingan. Ala, pasensya amlatan ni Manong Elmer. No anyaman ti di mo magustuhan nga ugali na. Inauna akabsat tayo dayjay. Iso a respetuan tayo kumalat na. Saan? Dumakkel ti ulo na no kasta. No kalabanan na. Kalabanan mo ta. Manong. Talaga ka di asaanan nga agbaliw da Uncle Celso kun Uncle Elmer, auntie? Ay, jak amo kadakwada akaanakan. Awan mo tagpakumbaba kadakwada. Una yan dagiti nga ulitag ko. O anya, mapanta ka din natin. Ay katuan na amanang, si kamot latururaya kon. Sige, kami nanak ko. Makaamukan dito'y balay, Masapa kami ang makityenda.
Tapno makaawid kami adagos. Maala, intan ading ko. Agkuyog manandananang kan anti nati ang makitsenda. Kanayon ti panagkuyog da. Nood da pa pananti maysa, masapul nga agkuyog da. Nakasingsingad da iti tunggal maysa. Ay, nagmayat tilin nangan dananang kan anti nati. Hanggang dagitimot ten lalaki akakabsat da. Pulos sa saan da nga agkatunusan. Nakagraduar kan iti sekundarya, Janice, anak ko. Sa dino ti kayat mo apagadalan iti kolehiyo. Numabalin, ijay kumabagyo nanang. Ta ijay kanong agiskwela ti gayem ko ani Glenda. Anya, nagaddayon nga eh. Aw-awisan nak namin ti gayem ko. Dahita akit no manugot kayo. Janice, kanakan, may mayat ko mano dito yun, tapno saan kan nga umadayo. Auntie? Wan nga rod anak ko. Ngaman niya talaga ti kayat mo aya. Sa dino ti kayat mo apagadalan. Ijay bagyo wano dito lugar tayo. Ijay kumabagyo nanang. Ngam no diyo kayat, jak ipilit. Ay, anyat makunam ading ko. Ay, sikaman manang. Ay, ala noan niya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam, anak ko. Ngam pagyanam tungay, ijay anak ko. Iti boarding house ti gayem ko, nanang. Agudwa kami kano iti abang. Nauli magkamat manang Mira. Kasla naunag ti pampanunutam. Kasla agdwado akpay laang. No palubosak ni Janice nga umadayuan no saan. Sa bagay, nasingpot ti ka anak akmanang. Dakkel ti panagdalag ko kankwana. Amo ka din to agaramid iti saan anasayaat. Nanakam ti anak mo manang. Ay, sa bagay mo't kit di agyaman na kada kayo akakapsat ko. Taadda kayo akabinadang ko anang padakkel iti anak ko. Nang runakan ka ading ko. Nga uray awan na dakkelan na nga amana. Adda kayo mat anang punno kadagiti nagkurangan ti amana. Ay na, sino pa'y kumatag si sinakit ka nagtitinulong no saan ada tayo. Kandi mon panunutan ti amat anak mo. Nabayagan nga imbati na kayo. Saanan nga iso ti paka-stressa manang. Saan nati? Nabayagan anak ka move on. Nasa ukla ang matkit di, ading ko. Nagawid ka man, Janice. Bakasyon mi ita, Uncle Celso. Hasta kay, kumusta ti panagadal mo nga? Nasaya at mat, Uncle. Kwarta, naibaglang ako sa ramin to nag-eskwela ka man ay. Thank you, Uncle. Sige, tada pa'y papanak, Si Mingpot nga tan dagiti ulitag ko? Saan da nga tan nga agap apa? Adda ari bumbungan dagiti tattaw itayan ti istor da nana sepa. Anya nga taday chay? Da Uncle Celso ka na Uncle Elmar dagi chay? Masid ka kita. Uncle! Uncle, husto na itan! Husto na itan, Uncle! Pumanaw ka dito! Di na karo ko man, Janice! Pumanaw ka dito, Janice! Tabangan numay raman ka! Jack pumanaw! Uri ka bilid na kon! Basta ganawag na ta! Hustong tama nga no dadaga sa mapasamag ka na kayo! Nga pwede pa nagkinkin na biliyo! Talaga nga awan apulos ti panagbaliw dagijay nga ulitag mo, Janice. Mangibabaindan. Ay, awan nga ruda. Ti pagsakitan tinakam ko. Apay adi daan nawaon. Buy-buyaan matlatan dagiti tattao idang agubgubal. Ay na anak ko, naumad amutin Tano aganawa dagiti kalugaran tayo. Iraman damot ida akabilan. Iso asika, di munton ar-aramiden ti kasyay. Taamangan no si kamot ti makabilda. Apay nga minakas chay da, nanang.
Kasla saan da nga agkabsat iti kas jingar aramidan da. Ay, manipod ubing kami. Kasjaydan at talaga. Naibagakmat kan kaitin ang nasapa api mo say day dilunum. Kat nakiasawa mat iti sabali day dilolam. Saan na kamin ang naasikaso ang naimbag day dilolam. Ta iti maikadwa a pamilya natin ang ibukbukan na iti atensyon na. Iso siguro akas jay dagiti kakabsat ko alalaki. Naimbag man ta saan kayo matakas jay kanya antinati, nanang? Kaasin apo Diyos saan mat anak ko. Sa bagay, sigo din akas to'y kami kini antim anat ni. Sipod pa'y ubing kami. Umayan! Asino nga ta dayta? Ay, ilamang na ka, anak. Sobre ka ko na. Ilak mong tiray daw. Pero Uncle! Apay da ka binalsig na igamyaw! ipang-or ko kumakin ni Uncle mo, Celso. Ay na, dakdakal mo, Jarmas na. Anyamat yung tikas ta nga ramid yu, Uncle! Basol ni Uncle mo, Celso. Basol na amin, tikas tayo mapaspasama kita. Naman! Umor ka niya! Ha? Abang! Ano na pala yung damiro? Tisimbre ka! Ikaw pala yung takot! Sapay awan da nanang kan lulo at dadapay la iti talon. Basta di ka natagari ka, nakan. Di mo luklukatan tiri daw, ah. Saan nakatakrot? Diyak kaya ti mailawan. Kaslad na nauna ka pampanunutan, Janice. Kwa, imawag ngamin ni nanang ko, Ben. Ha? Apay? Tika di manan maipapankadag iti ulitag mo, ti impadamag na? Ay, wen nga rod, Ben. Jesus, di ka nagpampanunot. Amangan na madadal ti konsentrasyon mo nga gadal. Tikit di pa nagadal mo ti pamay sa mapanunutan, Janice. Tap na makalpas ka. Takas tamit ti raramidak. Arapap ko ti makagradwar. Kat ti kayat ko, makalpas tadwa, Janice. Ngamin, saan ka nasabsabali kanya? Ha? Ay, ayatan ka, Janice. Sorry ha. Diya akong makauray. Tati ko na. Uray ka makagradwar ta. Sakto agpudnukan ka. Ngam diya akong makauray. I love you. Anya nga rod ti plano yu ita iti nobyong, Janice. Agkasar kamin iti mabiit, nanang. Katurturpos mo pa ila iti kolegyo. Adda-adago sa nobyong. Nasingpot ni Ben, nanang. Pasensya kayon, ngam ay-ayat at tinobyok. Diyak mabalin apagkadkadan ti kayat na mapasamak. Sigurado ka nasingpot dayjay alalaki. Wen, nanang. May pasiguradok dayta kada kayo. Gaputa uray dagiti dadakkel na. Nakasingsingpot da kanya kay di niyam amunak ni Ben kadakwada. Makaammo kayo nga ron. Total, impaay min ti pagrebengan mi kan kakasanak mi. Napagadaldakan. Kat no kayat mon ti makiasawa, adakan ka dayta anak ko. Agyaman tapalubusan da ko, nanang. Dumanon ka nun ti mga sawakan ni Janice inton bigat manong Elmer, manong Celso. Kastaya. Ay, talaga nga ro, da makiasawan di ka anakan tayo, no kasta. Naustuan mo to ni Titawan. Di palubusan tayo. Ay, makiasawan di ka anakan tayo. Agbaliw kay mutngatan, manong Elmer, manong Celso. Denggam, ti pamagbaganin natin kan ka, Celso. Agbaliw ka kanon. Ha? Si Kate, baliw. Agipulagid ka man ako na akon. Ay, awan ammo, kabaliwa. Si Kate agbaliw, tas si Kate managbaso. Huston! Dahita nga min ti madikada kayo. Nagbasita na ba ng padakkelan nyo? Agsagana tayo kitde. Tainton bigatan ti idadanon ti mga sawa ijay kaanakan tayo. Ala, mangan tayo pa'y. Di kay pa'y agaw-awit ka aruba, tamangan tayo. Naragsak ganti ti lugar yu, Janice. Adu dagiti kaaruba yu ang nagdengag iti saritaan tayo. Maipapan iti kasarta. Wen, talaga akasta dagiti tattao dito, Ben. Ha? Dangkal Celso kan Uncle Elmar dagitay. Nakainom daman ngaminan kat. Inakaganawa, Janice. Saanan? Baybay amidan. Adamat siguro mga nawa kadakwada ijerwar.
Pasensya kan iti makitkitam ita, ha? Nakababain kan iti pamilyam. Anya kalakid din na ya. Nairwama kon. Tawari di agad adal tapay. Amo kunti kas nga style agad ulitag mo. Takanayon mo't nga ibagam kanyak idi sana ya. Ala, Akin kinamat namatan. Bay ahon. Kasta ti style da. Tunggal aga pa da. Agin namat da. Kasta ti aramid da. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Agawid ka na ako sa anak ko. Ha? Apay ngagsangsangit kayo. Dagiti doa nga ulitag mo. Agpadadaan na ospital. Anya? Apay? Naggubal day jay kasaran iti kalmaan. Kat gaputa saan da ama anaway da. Pinagaambunan day dan. Anya? Ay, nasakit ti ulog. Talagaan na sakit Tanapakarwan ti ulo Manong Elmer. Pinakpakda ngamin. Agpada kayo kini Manong Celso. Agtalinaid kayo kanupay dito ospital ko na ti doktor. Taobserbaran da kayo anaimbag. Diyak pa kaya ti matay. Nakariingan ni Manong Celso. Manong, kumustang diriknam? Sakit ti ulog. Matayak sa matan. Saan pa'y? Agpaimbag kayo kitdikin ni Manong Elmer. Agkararag kayo. Agkid daw kayo iti pamakawan iti Diyos. Ken agpakawan kayo iti adu ang nagbasulan nyo. Kasanungay atin ko. Pag naedandag iti kakabsat na, inton makarwarda dito ospital. Ay, katijay balayan Taijay matisigod nga yan da. Ay, sige nga Rod. Ano sampay laidang asikaswan ating ko. Mang tedak tulaangan iti kwarta paggatang mo iti agas da. Kanda dumapay amasapsapol da. Agyaman akmanang. Tulungan ta ida. Tawan sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo nga kakabsat. Ay, uwan nga Rod. Grabe mo't ngamin tinapagtangda. Wan nga Rod. Ngam nagasat dalat na. Tanalasatan daday di anapasama kadakwada. Nalabit, inikkan pa ida ni Apo Diyos iti gundang waydang agbalbaliw. Nakaidasar kamin kanimanang mira iti kanan nyo, Manong. Mangan kayon. Agyaman kada kayo, Mira, nati. Agyaman kada kayo, nati. Mira, nakasingsingpot kayo kakabsat ni. Ta sino kumati agtitinulong nga no saan ada tayong agkakapsat. Pagawanan da kami no nagbalin kami papaanawa kada kayo. Uwe, nading ko. Oray siya, pakawanan da ko karik nga balbaliw akon. Oray siya, diya ko naginom iti arak. Idya kami na nabisyok. Kapilitan nga idyan yon, tani. Kastan tinagtungpalan nyo. Agpaimbag kayo kitni. Agyaman tayo iti Diyos. Tainikan na kayo pa iti gundaway yung agbalbaliw. Isong agbalbaliw kayon. Wala din ko. Kahit pakawanan na ko maselso. Ika-reka, diya kung makiapakan ka. Pakawanan na mahit Manong Elmer. Ika-rik mahit na diya kung makiapakan ka. Nanipod ita. Respetun kan kas Manong ko. Selso ating ko. Ipatpatag ka kapsat ko. Ipatpatag kamit Manong. Ay na. Makalwa ang makakit-kita iti kastala ngayo, Manong Elmer. Manong Celso. No idi pa'y lang kumaakasta kayo. Saan ko maanapasamak ti kastoy kada kayo? Ubay kayo manad din ko. Tara kupon kayo. Manong. Pakawanan da kumading ko. Ibis asyak ngay naunaan nyo ti mangigiya kada kayo. Saan tasyak mo ti papaanawa kada kayo? Sorry Ala, agpipin na kawan tayon. Saan pa'y analata o ti amin? Mga baruanan tayon, Manong.
Dagiti agkakabsat, agbibinadang saan ket nga agdidinangran. Itirigat kan ginawa, isudan tulata ti agkakadwa. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo, amin. Biyag ti tao. Nanang, sa anak ka din nga agtuloy iti kolehiyo. Duan atawon ti napalabas, manipod naggraduara kiti high school. Kunayo idi ang makatawon lang agsardengak, ngam duan atawon ti napalabas, nanang. Ay, pasensya kan, Chari anak ko. Diyak madesisyonan ti may papan iti dayta abanag. Jay amam ti manggedeng iti dayta. Gapo ta iso ti mangmangged para kada tayo. Kadagiti dua ang kakabsat mo. Kaya't ko ti makaadal, nanang. Gusto ti high school na nailampas mo, Chari. Kaya't ko kumati makalpas iti kolehiyo, tatang. Saan na masapul day ta? Adula amin. Babae ka. Asawaan da kan tumilaang. Tinto mga asawa kan ti makamukan ka. Uray di ka agadalain. Tagbalin kan tumit lang a housewife. Tatang. Dagiti kakabsat mo ti pagadalay. Tagpadada lalakay. Isuda ti rumba nga makaadal. Ha? Tumulong ka kang agtrabaho. 18 mo. Mabalin mo ti sumbrag iti trabaho iti kastatawon mo. Makatulong ka kada kami. Anya ko maatrabaho, Ben. High school graduate lang ni Chari. Ay nanagado dita. Mabalin na ti sumbrag kas sales lady. Ado, ti agsapsapol iti sales lady iti ilay. Kundi uray man nagkatulong. Okay mo ti sweldo ti katulong itan? Siyak lang ang tagsapol iti trabaho, Ben. Tagtalinaad ni Chari dito'y balay. Iso ti kadwa dagiti dua kakabsat na. Day takot ti madiken ka, si kalulit. Imbis na makasuro ta anak mo. Saan tapag sinsenyorita mo dito'y balay? Kasano nga ro da makasuro iti trabaho no kasta? Imbis na makatulong kumamit. Ben. No kaya't mo kuyugan kan Charay? Tatulungan ka nga apply. Ado ti mabalin mo pagtrabahuan ni J.L.A. Ti kagpili-pili ti trabaho, ta practical ti biyagitan. Tinapatag, agsweldo ka. Kahit makatulong ka kada kamay. Kas pang subad mo, iti ado arigrig at miken ka, idibasit ka pailaan. Nagbaliwan ni tatang, nanang. Nakaananos iti kanyak. Ngam ita, kas laawanan patag ko kankwana. Gapo ka dita syuman naklaang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Awan mo't mabalin ko. Masayang anak ngamin ititawan nga aglabas, nanang. Kaya't kunti agiskwela. Kasano nga rod ti pamayan tangayan ako. Anya ti aramiden ta. Asit gantan ti pudpud no nga amak, nanang. Anya? Isulaangan ti amok ang makatulong kanyak. Manipod impas ngaynak. Awan apulos tinaawat ta atulong wano suporta manipod kankwana. Saan ka di? Ha? Uwan, anak ko. Saan pa'y matanala daw ti amin? Sa pulan ta ti amak, nanang. Oh. Amok ang nasakit tinakam yu kankwana. Gaputa linipat na tayon anaming pinsan. Ngamlipatan nyo kumanday ta agurayo. Agpakaasi tayo kankwana, nanang. Mapantayo itayan ti amak. Saan yan, Chari? Di kan mang namnama iti amam. Tadi na kan pagan ano day chay. Linipat na kan nga anak na. Di mun ikamat ti bagim kan kwa na anak ko. Ngam, adoon na yan ti utang ti amak kadata. Dahito yan ti kanito tapno sulnitan na ti ado ang nagkurangan na. Barang matulungan na ka makaadal. Numabalin. Diyak kumakayat ngagkita kayo iti amam, anak ko. Please, nanang. Agpakpakaasi akada kayo. Amo kasakit la tinakam yo dayta. Iso adiyo kayat ngagkita kami. Mapantayo ko may ti lugar da. Takayat ko amam-amo ti amak. Pangaasi yo, nanang. Sige.
Sika ti makaam mo, anak ko. Bareng nagbaliwan jay amam. Sa dino ka di abanda ti balayda ditoy? Jay green ticket na anak ko. Ijay ti balayda. Mala, umay ka, dumanon ta dita. Bareng madanon ta ti amam dita. Anyat masapol yun ulit. Apay nga da kayo? Dindo, iso ni Chari. Balasangan ti anak ta. Kumusta kayong tatang? Da kayo gayam ti ama? Stop. Di nakarahupan. Dindo, aging ka diita. Kat di mo Awan pa'y ka dapat... nakukun ka, Lolit, ha? Nawatan? Ala, pumano kayo? Tama nga, no sumangputan ti asawa ka na kita anak ko. Pangasim, Lolit, ha? Sardang anak. Nalpasan ti amin ka dita. Anak mo ni Chari, Dindo. Nagtawad ka ti anak ta. Di mo ipilit dahil ta, Lolit. Pangasim, di na kong riribukon kunakmat. Dindo. Jak ni namnama akas ti aramidon ti amak nanang. Apay akas chay. Apay adinak maaklon nga anak. Nanang iso ka diya talaga ti pudnong amak. Wan anak ko. Kastoy na iday chay. Idi sakbay anagayan ayat kami. Adda idi nagbalin anupyok sakbay ti amam. Iso asaan akon anasin aw idi nagdena kami iti awam. Ngam idi insikog ka. Saan apat yan ti amam nga iso tinagtaudam. Iso apinanawan nak idi masikog akon. Anya. Iso talaga ti amam. Ngam oray anya ti aramidak. Di nakpulos patyan ti amam. Atapon na nga agsarsarak kami pailaang iti ex ko. Iso akas chay. Anyan. Nagsakit a panunutan, nanang. Ay ayok unay ti sitwasyon ta ita. Ala, anak ko. Di ka unay aglidliday. Tada ka asi ti Diyos. Patyak adi nakabaybayan, anak ko. Kan ikarik nga aging gat si bibiyakak. Adda aklat ta dito'y para kan ka, anak ko. Iso na laang. Taado ti Jack maipaikan ka. Tamarigrigat hakmat lang amin. Iso nga agan-anos ka pailaang, anak. Ano sa kunti makilabada? Bareng makaurno nga kiti pagkadal kunto. Jack kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat ko. Nang runak at kastoy ti kasasaad ko. Awan lang aro din ti patag ko iti agsyuman kanyak. Tinalikodan nakpay ti pudpudno nga amak. Ay ayak ti bagik iti kastoy amang mangag kan makitkita kita. Naimbaglaangan tadati na kamang ipatpatag kanyak. Chari, umay ka pa, tagmerienda ka. Uwan manang Elvie. Agsangsangit ka di, Chari. Saan, manang? Di kaglibak. Ala, umay ka, tagmerienda ka pa. Agsarita taman na imbag, Chari. Di ka kumagbabain kanya. Diyak laing pagarup nga dagayang pagdaldalanam ita, Chari. Nagrigat gayam ti sina tinaganak na manang Elvie. Ala, agan-anos ka. Itultuloy mo ti panagsingsingpet mo. Tapatyak anapintas to ti masakbayam. Ngamin, madlaw anasingpet kan nagagat ka. Kayat ko kumaatunuyin ti arapahaap ko nga ore kastoy ti kasasaan ti panagbiag mi manang. Di ka mapukawan itinamnama. Basta aramidam ti rumbang. Ket ni Apo Diyos ti pagkaptam. Ta iso ti mangbayabay ken ka, Chari. Anya, agkatulong ka iti Manila ko naman ako. Nanang. Agsapsapol ka no iti katulong ti ina ni manang Elvie akalugaran tayo iti katulong da. Anya, di umadayo ka anak ko. Kapilitan ananang.
Apay, awan mas drakam at trabaho dito'y ili tayo anak ko. Tapno di kan umadayo. Awan nga rod nanang. Nutimot pan nakilablabadak. Maminsan mo't la iti makalawas. Tanimot laman ng LV ti agpalpalabakan niya. Agpakada ka pa'y nga rod kinitatang mo anak ko. Katno di nakapalubusan, awan maaramidam. Agkatulong kay di Manila, kunam? Sika, Chari? Uwan tatang. Nasingpet ka no ti ina ni Manang LV. Kayat ko ti sweldo ngayong bagana. Malala, sika. Ti importante, agsweldo ka. Ipawit mo to adagos ti sweldo. Kagudwan to la siguro ti ipawit ko kada kayo. Taidulin ko ti kagudwa tatang. Agornongak para iti pagadal konto. Bayamon day ta adal-adal. Nagitilangan adim ti agtuloy nga agadal. Sana bale? Nung makaadal dan to, amo katulungan da kanto intong bumakit kaan. Dagiti duwang adim ti una mapanunutan, Chare. Si kagayam, ti bagbaga ti anak ming agbali na katulungak dito'y balay, balasang ko. Uwan, ma'am. Nana ko nam kanya. Di nakawagan iti ma'am. Ha? Ala, sapay ko mga rot na makaanos ka balasang ko. Sana bale, tasaan mat unay adakkel to'y balay. Saan ka marigatan ngagdalos dito'y? Siyak lang, tiya si kasuam dito'y. Kandag itidingwan ko dito'y balay. Uwan, nana. Alang aro, dagin na nakapay. Tamo ka na banog ka nagbiyahe, balasang ko. Medyo nabayag matan, ngagpapaay ka, kas babaunad mi, Chari. Ubing ka pa'y. Mabalin mo pa iti ag-eskwela, no kayat mo. Uwan nga rod ko man, nana. Amok makat, akayat mo ti agadal, sanay ha? Uwan na, nana. Diyak ilibak dayta. Kunak ngagtuloyak to, Diyak mo't la makaurnungan iti pagadal ko. Tatultulungak mo't nagiti doa kakabsat ko para iti panagadal da. Siyak ti mangtulungkan ka. Dagiti kaskan ka ti rumbang atulungan. Tamadlaw nga agragot ka nga ag-eskwela. Anyat kayat mo a kurso? Kinamaestra ko man, nana. Manipod pa'y ngamin ubingak. Arapaap kung tagbalin a maestra. O sige, balasan ko. Siyak ti makaamukan ka. Pagadalan ka, Chari. Agyamanak, nana. Pasig nga ubing dagiti kaadalak. Kaduan kadakwada ti agtawan iti 17. Idin to ta siya 25 kun. Ngam saan na bale? Saan mo't amadlaw? Basbasitak nga mga isuda. Isa akas lain inaunada ngam siya. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta nasing pati nagbalin nga amok. Amok awagas mo daytoy. Tapno magunod ko ti arapaap ko. Kat agyaman nakunay kan ka, apo. Hello, tatang? Hello. Apay nga, adi ka matin nagpawit iti kwarta. Ay, pasensya kayong tatang. Diyak nga minin agsusweldo. Anya? Anya pa'y lang aramitin di tano, di ka magsusul daw. Nagawi kan, tumulong kayo di trabaho dito eh. Diyak pa agawid, tatang. Ay, agsaysay ang kalati oras mo dita. Apay, adi na ka susulduan. Nagikat ka, iti trabaho? Saan, tatang? Ay, tapay nga rin, adi na ka swelduan nga eh. Ay, idaro mo ita. Anda ka stayamat. Sige, dapat aramidag. Bye. Ay, pakawanan na kumatyos ko. No nagulbudak ka ni tatang. Amok ngamin aparitan na nga agiskwela. Iso nga ilimod ko pa'y laang ti panagadal ko.
Ay, saan ngagpampanunot na diyang anak mo, Lolet? Uray di nasusulduan, nagtrabaho lang ta. Anya, apay kanungay. Saan nga rin ngagpampanunot? Utuundan sa mutan dyan, anak mo. Ay, awagam, tapagawid mo. Agsaysayang la iti oras kan aldaw na ijay. Awang pa'y maitultulong na magkadatan. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo, anak ko. Wananang, ngampa nga asiyo Diyo pa ila ibagbaga ni tatang agad adalak. Ala, namnamaam da ita anak ko. Amo kun ti style ni tatang mo, iso asaanan arumbang amaamuan na dayta. Sigurado nga umay nakayawid no maamuan na dayta. Ay, agyaman ak nanang. Nasingpot ti amok. Iso ti mang tultulong kanya. Ala, agsingsingpot ka nga rod, anak ko. Agagagat ka. Wananang. Ala, tadamagag tokin ni LV no kaano ama pandita. Taagpaw itak to itinatnatengken prutas. Taited mo iti amom. Ay na, nagadumot dagituyan a prutas ken nateng nana. Wan, balasang ko. Naimbag lang nga ipasarabom kin ni mamam. Ken pangramanan nyo meten iti mulam eh. Ay kat agyaman angarod nana. Inlasin ko meten tay para kada kayo. Sa bali laeng day ta para kin ni mamam balasang ko. Ala, agyaman nana. Bayadak dagito ay nasaanan balasan ko. Jak pabayadan day ta. Nakasingsingpot kayo ngamin. Kastabot ten dya inam. Dakkel ti utang mi anay mbag anakam kan kuana. Gapo iti panang tultulong na iti anak ko. Pakidanon muntukan kuana tinalaos apan agyaman ko. Ala, agluwa kayo meten nana. Luan ni ragsak da ito'y balasang ko. Pakibagamtukin ni mamam analaos ti panagyaman ko. Ala, di kay agsangit nana. Mailuyos no adda makitkitak ngagsangsangit. Ala, tay bagaktukin ni mama dayta. Ayun tayo, badang ko. Bakit? Apay manen aya. Balsag na kisya nga wanan bain. Saka ti karkaritin daan. Uray, aduda, saka na kabuda. Ay na, di kan agsubli ijay kasaran ta na barbartekan. Dinalabdan tayo, pakita ka nagi jaya dayo. Asak di arin dito. Saan mo nga amudag ijay? Kanagaduda. Di ka agar aramig, Ben. Ay, di nakalabdan. Saka ti mapapabainan. Iso nga, ikakmanay da iti pagnakmanda. Ay na, Auntie Lulit. Ingkanawa ni Tata Ben, iti kasaran. Agulgulo. Anya. Ay, karkarito namin dagiti dayo alalaki iti kasaran, nana. Pati dagiti tanod. Ay, nakalabanan nan. Anya, misigay tayo nakitaan baraw. Saka natukol sa Anyag napasabakan ka. Pinagpurda ti saka natukol sa Ala, grabe mo tinamayandan dita sa akamben. Apay ngamin aya, anyat inaramid mo. Jak amo no kasano ti panagyaman ko kada kayo nana. Gapo iti ado na itulong yung kanyak. Agyaman ako na iti kinaimbagyo. Oo, di kag sangit balasang ko. Agragsak kakit di tamaysakan a maestra. Kat na ipasampayan ti board exam. Nananay kan a maestra, Chari. Ni Elvi nga anak ko ti makamukan ka. Iso ti asit kam. Tapatyak ang matulungan na kaday chay. Tapadam ang maestra ti anak ko. Agyamanak, nana. Di kay tumalipatan. Agsubatak to iti kinaimbagyo kanyak. Ala, di mon panunutan dayta. Para kan ka ti balikim, Chari.
Saan apara kada kami? Ay na, agyaman takaskan ka tinagbalin nga anak ka. Natudyo ka, nasingpot ka nga anak. Katit lakamo mo ti supapak ti adwa sakripisyo anak ko. Pasensya akan, tawan man la tinaitultulong ko kan ka. Kaslaawan serbik anaganakan ka. Tadi ka matla natulungan na pulos. Sa bali at tao tinang tulungkan ka. Nanang, di yu sawan ti kasta. No pa'y awan ti pinansyal nga intulong yu kanyak. Di kay mo't nagsarday anang ipatag kanyak. Iti likodan ti kinaawan patag ko iti agsyuman kanyak. Kan ti pudpudno nga amak. Nabuslon apam matag ti impaayo kanyak, nanang. Patpatgan kayo unay. Ipatpatag ka matunay, anak ko. Oh, adto yan ti kapiyo, tatang. Ay, agyam manak Chari. Naimbag ka pa'y. Nakaananos ka mga sasikaso kanyak. Ngamdag iti adim, di dak maanusan. Ay, masyanak mo't ngamin iti kasasaad yun. Marigatan kayon amag na. Manipod pinang orda ti sa kayo. Uon ka, Rod. Urad sa rukod ko, marigatan naklata. Mababay nakin ka, Chari. Gapo iti kinauyong kukon kay di napigsak pa'y. Iswa pakawanan na kumaa. Ay na, awan kanyak day jayan. Lipatan yun, tatang. Nabayagan napakawan kayo. May baga oras mo, Chari, anak. Ha? Tatang? Uwan, anak ko. Agyam anak. Inawagan takmatlangan iti anak. Pakawanan na ko, ma, anak. Alala, sumrag kayo. Iti unag ti pagsaritaan tayo, tatang. Api akim mutong kayo. Naitati may sarason ngay mayak, anak. At nadagsan na sakit ko. Kahit adan taning tibiyag ko. Sakpay ngay pulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka. Sorry, anak. Amo ka siyak ti amam. Liniklikak lang amin ti obligasyon ko. Iso ngayon bagak ti kasjay. Iso sorry Sapay la ko mata mapakawan na. Chari, anak ko. Ala, lipatan yung tinapalabas, tatang. Tano siyak, linipat kong dayta. Tano lagi pak, agsakit laang ti barukong ko. Nasakit man para kanyak nga anak ti mabaliwala. Ngam pinilit ko nga inawat dayta. Ngamin, jak kayat ti agimulay ti sakit tinakam. Kat imbes nga aramidak ti kasta, pinagbalin ko kit di nga inspirasyon dagita. Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Mabait na ko man nagpakita kan ka. Kasta matitinam. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kadag iti nagbasbasolak. Sakbaya matayak. Pakawanan padya kon masulnitan tinagkurangakan ka, anak ko. Kadwan kada tayo, asa tayo la maamiris dagiti bidut tayo. Into nawanan ti baal tayo amang sulnit, kadagiti nagkurangan tayo. Nubay kasta, agkid daw kalatay ti pamakawan iti tawa nagbasulam, kang runaan iti Diyos, anain langitan. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite.
Agyaman kami, Biyag ti tao. Hello, Manang Ursula. Hello, Cindy. Kumusta kayo na ading ko? Nasaya at latamad, Manang. Ay, nakailiw da kan. Kumusta kan ngay? Okay, ak dito, hoy. Da kayo. Kumusta kayo matan? Dananang kantatangay. Kumusta da matan? Okay kami amin, Manang. Dananang kantatang, kasi niya po Diyos, nasalun at kanapigsada latamad. Ay, gayam. Agyaman kami itiimpaw it mo a cellphone mi. At dan pang kuntakan mi kan ka. Wan, Cindy. Oray siya. Kagat-gatang ko lang iti cellphone ko. Nagigidan ti pananggatang ko iti cellphone tayo. Kasta ka di, Manang? Wanading ko. Oray kaskasano, maup-up tinakaro nga iliw ko kada kayo. Babaan iti cellphone. Wan nga ron. Kaya't nakakano ang makasarita ni Nanang. O sige, itad mo kan ko na ti cellphone, Cindy. Mabit lang nga ron. Kahit kaano ka na nga agawid ni Ursula ba kahit? Inton umay paila atawon mabayag pa ay gardaw. May sakit kagudwa pa'y atawon ti urayan tayaw. Ay, sayang. Jak nakasarita dyan nakta bakit? Naladaw ti sasangput ka. Sana balay lakay. Taumawag to kanumanan no adawayana. Ipapas mo to ti makisarita kan kwa na. Oh, adto yung tigat-gatanga, Manong. Agyaman na ka. Adto iti bayad ko. Siyakgam ni Diego, ading. Anya ngay matinagan mo? Cindy, Manong. Nice meeting you, Cindy. Aywan, gayam ko ni Manang mga Ursula. Ha? Kasta ka di? Wen, nagam-am mo kami idin ka ni Manang mo iti may sa kasaran. Diya ka mo malagip nakpay. Damag ko, nga da ka no gaman iti abroad ti kapsat mo. Ay, wen, Manong. Medyo nabayag mo ni Jay Taiwan ni Manang ko. Nasurukan nga upatatawan na ijay. Kasta? Isumot la pimintasan ti balayo, ading. Kinada pa yan istoryo. Ni Manang ko amin tinaggastos iti dayta, Manong. Talaga nasing pa ni Manang mo, niya? Ay, pakikumusta to man. Ibagam akailiw ko na makita kan makasarita. Mabalin na maala ti numero ti cellphone na? Ay, kwa. Sige, itad kun to. Ngam damagag pa'y kan kwa naan anyat makunana. Pagduaduan na ka di? Ang mala, maawatan ka. Sige, siya kung timang ibati iti numero ti cellphone ko. Itad mong tulakan kwa na, ha? Bumulod ak man iti ballpen kan papel mo, ading. Ta isurat ko ti numero ti cellphone ko. Diego? Kaslawan malagip ko nga agnagan iti kasna, Cindy. Kabagyan ka no ti kaadalam iti high school, Manang. Nagkita kayo mat ka nun iti may sa akasaran. Kasla sigud mat nga kursunada kan ka. Sino ti kabagyan na akaadala? Ningay Manong Rolando. Kabagyan na kano. Kasarsa ni Mang Rolando iti nagkita kayo? Malagip kon. Wan, isulakit di day tadi kanayon amang isala kanyak iti. Nalipatak lang amin tinagan na. Nukas na, adda di talugar tayo day di atao. Wen, Manang, nagbakasyon ka no iti balay da Mang Rolando. Kasnaya. Wan, malagip ko ni Diego. Dimot na taer day ta lalaki. Wen, Manang. O anya, itad ko ka di numerong gan kwa na? Dimot ko nang nga imbati na tinumero ti cellphone na kan ka. Wen, Manang, tawan ka no ngamin FB account na. Sige, itad mo lang ang tinumero na, tasyak ti mangawag kan kwa na, tanakababain. Ang mga numagastusan iti load no isukit din ti mangawag kanya. Awag ako ni Diego. Isus, kaslaag nervyosak ang makisarita kan kwa na. Anya nga tati kaya't asawan na ito ay na. Hello? Sino da ito'y? Hello? Diego,
Ni Ursula na ito eh. Malagip nakpay. Ah? Ursula, kabsat ni Cindy? Wan, kumusta ka ngay? Ay na, agyaman na, takinuntak na malangain. Amom ka diya si Uurayak, itiyaawag mo kanyak. Ha? Okay lang. Sige, kumusta kan? Kailiw ka, Ursula. Ha? No pa'y natagaptan ti panagdaton ko kumakin ka idi. Maituloy ko itan, Ursula. Ayayatan ka unay-unay. Ha? Nagpaspas kang, Diego. Saanin nga uso ita, ti agpatay-patay. Winutok, ma'am. Tama nga numauna na pa'y. Talaga ka di ngawan pa'y nobyo, ngaging ka ita, Ursula? Awan pa, Diego. Sika amangan mo't no adudan nga agiinagaw kan ka. Adamat sumagmama, no? Awan uray may sa nakaawisan ti riknak. Tas sikat isapsap ulan ti mata, Ursula. Kahit agyamanak, tadi ka pa'y gayam na kiasawa. Ay-ayatan ka, Ursula. Diego. Please, no dariknam kanya. Aklunan akon. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Tadi tantumid lang ti tulong ta. Di ka kuman nagpakpakipot. Sa bahalitan ti panawan. Pangasim, Ursula. Ibagam ti marikiriknam. Di na ka di pa'y ikan itigundaway ko ang mga miris itiriknak, Diego. Pasensya ka na. Siyak nga mintay tao. Asa na makaururay. Isuan no adariknam kanyak. Ibagam kumadagusan. Tapno maplano tan ti rumbang para kadata, Ursula. Ti masakbayan ti buklan ta pamilya ta. Nangay, ay na ka di wanusan. Ibagam tapno amok ti raramidek. Ada ka di mo't larik nam kanyak. Tano siya, idi pa'y lang nga inayat ka, Ursula. Sigalang ti babae nga inayat ko. Ay, di ako nagpakipot pa'y, Diego. I love you too. Ay no, nakaragragsakak. Agyaman ako, Ursula. I love you. I love you more, Diego. Agawid ang di anak ta inton umay alawas, gardaw. Kasta aya. Sa ita lang ay bagamait. Kasano tayo makasapul adagos nga, iti arkilaan tayo apang sukon ken kuana. Ay na, itay laeng ay bagana. Ken saan tayo kanon asukunan iti airport? Anya, ay apay kanaw. Kuna na ma't nga damang sukon ken kuana. Asino? Diyak mo Di na mo't imbaga, lakay. Hotel mo to'y imayan ta, Diego. Wen, saan ta pa'y nga gawin? Tamo ka na banog ka. Iso nga umiyan ta dito'y hotel. Oray may sala arabi. Diego. Ay ayatan na ka di, Ursula. Kanayon mo nga ibagaday ta iti cellphone tunggal agsarita ta. Iso nga pa nagkamita kanyak day ta. Iso nga pangasim Tadi nakpagkadkadan iti kayat ko mapasamak. Ala ka, manang. Kasanon nga nagsikuk ka. Awan ti rumbang apagdanagak, ading ko. Tamok nga ayaten nak ni Diego. Agkasar kaming tumatlaang. Saan pa'y lang ita? Tado pa'y tinaskan ayornungan mi. Para itibuklan mi a pamilya mi. Manang, talaga ka di animang Diego ti lalaki a pakiasawaam? Saan ko abas ta irok matibagikan ko na? No jak ay ayatan Cindy. Nalaos ti panangipatag ko ken ko na. Nalablabas pahingam iti mismo abagik. Ha? Iso anak karagragsakak, Cindy. Ngamin, ni Diego ti lalaki nga inararapaap ko. Ama katakunay-nay ko aginggat maudi nga angas ko. Ni Diego laang, Cindy. May nga road, kaya bumakimute na palasang yanak mau. Palugod mano kaya't nanti makiasawa. Tidakas na. Inted na hanjay saan kumapay arumbang nga irukmana.
Kat di da pa'y mo't nagkalaysa. Ay, awan maramidan tayo Ta saanay na may subliti kinasinaw ni Ursula. Kaya naman nga tanati makiasawa. Kaano nga rod nga iti pa nagkasarda. Maisa pa ko mga rod tapno awan ti pagdandanagan tayo lakay. Isuda ti agdesisyon iti dayta. Taddan na kumdang agpadpada. Noon niya ti pagsaritaan di iso ti masurot. Ang gimbayam, da kamatek to dayta ken kuana, into nagsarita kamay. No, anyat makunana. Di kay madanagan, tatang. Taagkasar kami to kini Diego iti sumaruno a panagawid ko. No kasta, nagsaritaan yung ti maipapan iti kasaryaw. Wan, tatang. Iso adi kay madanagan. Sumarunon ton day ta kasar. Taagor nung kami pay. At dapay ngamin plano mi kini Diego, tatang. Para itinapintas ang masakbayan ti buklan mi a pamilya. Mawag ka din ni Ursula, anak ka. Saan pa'y nga rod, nanang? Manipod nagsubli abroad, saan mo'ten nga'y mawawag? Apay nga ta. Makumikom nga ta. Tadi naman lamasango ti mangawag ka datayaw. Tsaka mo, nanang. Di pa'y agpaw-paw iten iti kwarta. Saan kumutkit di nga obligaan nga agpaw iti kwarta? Tadamat to'y istor tayo apagtataudan ti pagbiag tayo. Ken adda basit mapaspasadaan jay amam iti tricycle. Mas daawak laeng anak ko. Ta saan met asigod akas jay. Nanang. Ang mala, di tay agpanunot iti dakas. Basta panunutan tayo latan ama kumikom jay kapsat mo. Iso adi na tay masango nga awagan. No kasta, rugyamon tagi patakder iti balay ta, Diego? Wen, Ursula, honey. Narugyak pa yan, Nalpasan ti postay na. Ay, nagastos gayam tagi patakder, iti balay, honey. Talaga kasta. Sana bale, tamain-inot to amalpas day ta. Agipaw itak iti binulan, Diego, honey. Wala. Apag isang tuno sumangpet ka, agkasartan tumutan. Kahit kalpasan ti kasarta, adan adagos pag naidan tabalay. Wan, Diego. Nasaya at napanunot mo day ta. Balay ti unaan ta. Taday ta ti may sa akapatgan kadagiti agasawa. Una, dakila balay ito ipatpatakdal ko. Kain plano kumapay ti gumatang iti tricycle. Tapno adamot ipasada. Mababay-nakan kan. Siksika lang tegay kayo. Si kakit di ang tao. Sige, bayam. Tanumalpas ti balay. Isarunuta ti tricycle apagpasadam. Tapno adamot pa ka kumikumam dita, Diego. Di mo mat ngamin kayat ti umay dito abroad. Tatulungan ka kuman. Ay na, nasaysaya ato dito yakon Pilipinas. Tapno damang kita dito'y balay tanto. Narigat ano panawan ta adwa. Wan matkit di sige, noan niya ti kayat mo, iso ti matungpal. Basta agsingsingpet ka ha. Anya, ada nobyo ni manang mo kunam sinday. Wen, tatang, nabayagan na Asinungay, amumi kaday kanina nang yaw. Diyay ngay kanayon nga agbakasyon iji balay damang Rolando. Diyay kabagyan na. Dayjay. Na, kasanuda nagayan ayat ngay. Naging naramda babaon ti cellphone, tatang. Anya, hanggang kasladya mo makitkitan dayjay lalakay. Uri siyak nga ron. Nabayagan na saan ngay may dito Isumutlasanan nga umawawag ni manang mo tadan sa bali akain inawag na. Ay, wen nga ron Isuntayan ti atensyon kan oras na, tatang. Saanan ada tayo akapamilya na. Hello, honey. Agawid akmanan iti mabiit. Ha? Kaano nga honey? Into no may abulanan. Kastaya. Nay, kunak man di ka nagbakasyon ako na. Nagbaliw ti pangnadeng ko, Diego. Agawid ak. Takailiw kan amakita kan makadwa.
Una, urayat ti panagawid mo. Sabdan nak to iti airport, ha? Well, basta umawag kan to, sakbay ti panagawid mo. Okay nga, Rod. Agyaman na ka ni. Awagak man ni Diego. Tainton bigaten ti flight ko. Jak ngamin makontak iti kan man. Barang makontak ko itan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Naka-off matlat ti cellphone na. Apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Inton bigaten ti flight ko. Ni man sindi ti awagak. Isulaangan ti pagpasukunak no talaga adyak makontak ni Diego. Manang, kumusta kan? Ay, nakailiw ka una yan. Madanag-anak. Tadyak matan makontak ti cellphone ni Diego, Cindy. Ay, saan mo nga ima ijay lugar tayo? Saanan nga agbakbakasyon ijay balay dabang Rolando? Cindy, kuyugan nakman. Mapantay ijay balay damang Rolando. Inak agdamag kan kwa na may papankin ni Diego. Mapanak ijay lugar da Diego, tatang. Tainak kita ang nobyo. Amom nga rin ti pang sapulam kan kuana? Tatang, intad ni Rolando ti address na. Iso asurutak ijay lugar da. Magpakuyog kan ka ni Sinday, tapno da kadwa manakaw. Dua kayo mapan. Ninanong Diego ti sapsapulan nyo, ha? Ay na, kino na baya ka nakabalod? Ha? Nakabalot? Kunam? Apay ang nakabalod? Ay, jakay tagsao. Ingkay lata kitaan na ninyo pagbaludan, mga sis. Ta iso amis mo ti kasarita yo, ha? Ursula, agyaman tayo may ka. Pasensyakan. Diya ko na ipakaamo tinapasama kanyak. Tabawal ti cellphone dito eh. Diego, nagkutong kamaten. Kananyat na pasamak. Apay anabalod kamaten. Kababayin nga ibaga. Ibagak tayo paiso. Tamaam mo ang tumot lang tinaramit ko. Naidarumak. Tatalo ang minor di edad ababay ti nagaraw ko. Ket masikog dagiti dua. Anya? Pinagigiddan ko dagiti talo ababay ti biyag ko. Ket pasig ang minor di edad da. Iso ngayon darumdak dagiti dadakkel da. Pakawanan na kuma, Ursula. Anya? Kasanon ti balay nga ipatpatakder mo? Awan day jay. Palso dagiti bagbagak idikan ka. Awan tim patakder ko abalay. Ken awan apulos ti urnong ko. Tanapan amin kadagiti nagbalin na nobiyak. Anya? Awanan kay di ba yung Diego? Nagbambanugak day di akwarta. Inuwalwaldas mo lang. Pakawanan nak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pakawanan nak kuma. Pangasim. Sikapay lang ti ay ayatak aging gaita. Ulbod! Pinagtalkan ka, Diego. Inrukmak ti amin ko kan ka. Ita, kastoy lang ti pagsubad mo iti kinapudno ti panangipatag ko kan ka. Pakawanan na, Ursula. Ikarig ng balbaliwak. Basta ikanak pa iti maisagundaway. Sorry. Awanan, Diego. Lading itak. Ngam pinukaw mon anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Sorry. Ngam di kan kaya. Nagsakit. Diyak pulos ni namnamang aglak-amak iti kastoy ita. Napasakitan iti husto agapuanan ti tao nga inayat ko iti napudlo. Ay, ala, awat mong tigasat mo iti dayjay alalaki, anak ko. Ubing ka pa'y. Makasapol kan tupay iti adayo na saysaya at ngam iso. Pati ti kwarta nga nagbambanno ka.
Awan nagmamayan na. Ala, isunan manang. Masukatan tumutlaan. Masukatan iti ad-ado. Amom to numaminsan. Di ka basta agtalaklatan itisan mo nga amamuunay at tao. Wan, kamaligday na aling ko. Nagtalaga ka dagos kan ko na. Kat pakawanandag ko ma. Ngamin, manipod dimtang ni Diego itibiyak ko. Awanan oras ko kada kayo a pamilya. Isa pakawanandag ko ma. Ipatpatag kayo aga pamilya. Ay, ipatpatag na ka mat, anak ka. Mala, ag-move on ka, wan. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mao. Patsyak ang masarakan to ti lalaki a parakan ka. Ken masukatan to tinapukaw a kwarta. No nagbidot wenno nagbasol ka, sana kaya tasawan dayta nga awanen serserbim dito'y rabaw ti daga. Ilintag mo tinagbidutam kan mga barwanan ka. Kat pagadalam, dagiti nagdaldalanam. Taamin tayo at dakarbangan na ngagbalbaliw. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, kada kayo, amin. Biyag. Ti tao. Eli, honey. Umun arabi ita. Naragsa ka kadimot lang. Tanalpasan ti kasarta. Unay-unay, Manny. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka mo't unay. Sapay ko ma, tanaragsak ta iti agnanayon. Kat sapay la ko ma, tamaadaan ta dagos iti anak. Kasla mabutangak nga agan. Unay lakit din to'y ubing, kan napintas nga asawa kaya. Di kagbutbutang ha. Kabakilam tayo ta. Sikapay. Kabakilam ti aganak. Uray agsasaruno nga inam ti ipas ngay mo ka mabalin. Talangam ngamin ti pangganakan. Kasladyak ka ba ilan? Ibagbagada ngamin anarigat ka no ti aganak. Wala, tadi mo pa'y napadasan. Di mo dengdenggan ti ibagbagadakan ka. Basta ti mo ulam iti panunot mo, mangbukal tayo ti dakila pamilya. Iso nga ado nga anak ti kayat ko nga ipas ngay mo, Eli. Talo a lalaki, ken talo a babae. Anya! Ilay, ikata nagkasar kayo ni ti anak kao. Masapol at tulungam kadagiti anyaman at trabaho na. Balay manwan no talon. Masapol at tulungam ti anak kao. Tagasawa kayon. Isungag binadang kay nga rood iti amin at trabaho. Iti rigat kan kinawa. Kanayon nga kuy-kuyog kayo, Wantantang. Sana gapaw tagasawa kayo. Kaday talagid idati kukuan yaw. Aggagat kayaw, tapno dalamutin yaw. Kain may saganaan nyo iti masakbayan, dagiti agbalingan nak yung tao. Tatang. Aganos ka, tapadam mo ta marigrigat na nakiasawaam. Ay, sinayang mo ti kinapintas kan kinaubing mo. Hitay ko mabaknang ti pinili mata, dami langam. Saan akas iti anak ko aman nalon lang. Marigrigat lang harudan, adapay idadnan. 40 idinto tasika ke 18 mo lang. Patpatgak unay ni Manny. Nga oray adayo alaklakay ng siya, tatang. Sapay la ko mga rotag na nayon day tapa ng ipatagbukang kwa na. Sapay ko ba, tasan na mabulanan uno matawanan lang. Tanay, ubing ka iti tawan mo nga iten. Ado pa iti pagbaliwan ti panunot mo. Mas dawak namin iti anak ko. Ako namlan may ibusan iti babae. Tas ika anagubing ti pinili na. Tatang.
Sige, agrupot kan, tani, nakapalpakan. Surutom di asawa mi di talon. Ingkag paraspas iti tambak, tani, panagtatalon manang. Mani, Oh, apa yung may ka dito talon? Eli. tulungan kan. Ay, saanan. Agawid ka ni balay. Baybayan na kung dito. Agawid ka, tani. Diyak kaya't mapanog ka. Kay kayat kun dito ngam ije balay. Tamabanog tilapayag ko iti kadedeng kinitatang. Paspasin siya amla ko man ni tatang. Nangiwat at talaga. Kasjay na dayjay. Timadi, agkakasakit ti bagbagana. No anya ti kayat na nga ibaga, isawang nalatan. Di na panunutan, no makapasakit ti ibagana, wano saan. Ala, pasensya mo. Bayam, nakasaritak to. Ay, saanan? Taamangan no kunaan na nagipulong akan ka. O sige, tulungan ka latan. Duatan nga agparaspas. Kumuyo kay Jayli. Intaila ko nagiti inapit ko atarong. Parya, ken kamates. O sige, sumurutak mani. Diyak kayat ti agyan dito balay. Sumurutak kan. Mapantang rodan ha. Kasla kayat ko pala ti agawid ijay lugaran Saan pa ilang nga ita? Tado pa iti trabaho iti talon. Numalpas ti trabaho sa tagbakasyon iti Isabela. Kailiw ko ngaminan dagiti dadakkel ko. Uy, maawatan ka bakit? Bayam, numalpas ti trabaho iti talon. Mapantay iti Isabela. Ipan ko matlay jay syudad dagiti daduma anatang nga inlakom kanyak mani. Kunak man no inlako yung tipis tuyo ijay, nana? At dapay lang, inrikop ko la iti sumagmamanuabulan, tawan makasangong agbantay. Ngamitata nakalpasan di anak ko iti panagadal na, ngam awan pa'y matrabaho na. Iso pa'y latag bambantay ijay, no kastoy nga dak dito ilaon yun. Talaga saan na malapdan ti panagbak ng yun, nana? Gapo iti kinagagat yun. Saan ba't? Aywan, ang mga nuadam mo mamatangdanan nga agbantay ijay pestumi ijay bagyo. Pasaray adda nga mintilakad di anak ko no maminsan. Sige nana, ibagak to. Saan anadagsan ti trabaho na? Agbantay lang iti pwesto. Kan siyempre, aglakumuten kadagiti lakok ijay. Oo nana, ibagak to no damay rekomendak akalugarak. Masapa ka mapan ijay talon, tatang. Tani, ano pa ti aramidak ijay? Asawam ngay. Ayan na. Itugot mo na. Tapno malpas sa dagos ti trabaho mi jay. Ay, ako saanan tatang? Taglaba. Ubingan na. Kapigpigsaan na. Iso di mo ruwaman agsin senyorita. Pagtrabaho tapno may ruwam iti trabaho. Sa bali ti biyag na di balasang. Ken ita, tanaasawanan. Masapol, asurwan na ti amin na klase ti trabaho. Takas na ti pagwadan nga asawa. Tulungan na ti asawa na. Saan laday tagitay-taya iti dakulap na ti kukuin na. Intan, taldawan ili. Agawid tan, tayo tamanganan. Ay, agbati kan to inton madamdaman. Tasyak ti agsubli dito italunan, ha? Ay, apay, maditirik-rik na? Nakamisuot ka, mate. Nagrigat ti trabaho dito italon. Agbilbilag ka itinit. Makabanog mat gayam ti kastoy. Ala, pasensya kan. Amo ka di ka na erwam iti trabaho. Bayan, di kan tong sumurot. Agtalinaad ka iji balay, wen? No agtalinaad akmat iji balay, mabanog mat tilapayag ko. Gapo iti kinarengreng ni tatang. Iso pa nga si Manny. Palubusan na, tayo nakmanggad iji syudad. Anya kumangay ti panggidam ijay? Di nga ibagbagan ni Nana Feli. Tiagat-gatang itilakom anat nateng. Di mat agsapsapol iti pagbantayan na iti pwesto na. Apay, kaya't nakapanawan? Please, Manny. Palubusan nak. No talaga napatagakan ka. Kasyan nak. Sana bali, takwarta tinak sa pulan. Matulungan kang agsapol iti kwarta, Manny. Iso ang palubusan nak. Pangaasim ko ma.
Makapulan na niya, tinagawawid ni Eli, manay. Linawas mo nga gawawid no kwa. Inawagak iti kalman tatang. Makumikum da ka no. Awan ti agbantay ti pwesto da na Feli. Tanapan ka no iti Manila ti anak na. Awan ti mang sublat kan kuha ng agbantay. Ikaw may sarungkaran sa paminsan iti bagyo Ikaw may suknalan di asawam. Wen, tatang. Lapasag ti trabaho ko iti talon. Kuyugag to ni Nana Feli. Numapan iti syudad. Ala, umay ka, Manny. Dito'y ti pwesto dito'y. Ni, kakakarya. Si kamot ti adda dito'y pwesto. Apay, ayan ti agbambantay dito'y. Ay, kwa, kaka. Rimwarmat dagiti dua. Binilindak nga agbantay dito Takunada mabit dalang iti papananda. Ngamne, upat nga oras ang tinapalabas nga mawandamatan. Ala, agtugaw ka pailaang, Manny. Agyaman Nana Feli. Ay, sige taw malatiwak biit di tayan ti pwistok, Feli. Ay, at gayam tinaglakwak ka dagiti natangyaw. Sige, panawang kay bye. Nana Feli. Asino ti kanwa ti asawa kang agbambantay dito No daduma, ti anak ko, naawan lakat-lakat na. Duada nga agbambantay kini Eli dito'y. Mala orayan tandag iti dua. Mabit lang gumatangak iti kape. Tagkape tapay laang, pangururayan ta kada Eli, kan ti anak ko. Sige mama, ada pa'y napataga papanak. Mangan ka pa'y Alden, anak. Tadagin atang ko akanan tayo kadamani kan Eli. Sanan, tijerwaran ti panganak. Nakon. Sige Manny, Eli, mangan kayon. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Tapno makita mo ti balay mi dito'y bagyo. Eli, naggapuan nyo kini Alden. Apay nagbayag kayo. Napnapanan nyo. Kan apay adimi makontak ti cellphone nyo adway tay. Kwa, nalubat dagiti cellphone mi, Nana Feli. Napan kami nagkatang iti masapsapol ni Manong Alden. Kasta ka di. Manny, mangan ka lang, di kag papain. Ituloy kung tumadamdama ti mangan, tadapay gayam order da iti pangira pwesto. Ay, nalipatak matan. Sige, mangan ka lang, ha? Eli, ipakadak ka ni Nana Feli, tagawid na pala. Agbakasyon ka, oray dua, wano talong aldaw. Ala, saan ang mabalin, Manny? Awan tagbantay dito'y pwesto. Agsublimanin iji Manila ni Mang Alden. Basta, jak pa'y mabalin ti agawid ita, Manny. Iso apasensya ka na kuman, ha? Sikapay lang ti agawid. Nukasta, agawid kan barok? Wen, nanakarya. Si kagayam ta asawa ni Eli. Kunak no balasang dayjay. Ada magayam asawa na. Wala na. Laklakayak nga amang ang ti asawak. Wen nga raw, nadlaw ko mo dayta. Ngam among barawk. Ante ibagakan ka Ngam di mo la ko man ibagbaga asyak tinang idanon ken ka. Apay nana? Ay naaagwarwarasan dito ayan may nga da relasyon ti asawam. Kanda anak ti amo na. Anya? Nakadkadlaw launay. No duduada iti pwisto. Ay sos, ati udapay at agasawa. Grabe ti kinalailo da. Kanayon ti irurwar da. Kanayon ti panagkuyog da. Anya? Nagalasmat adamag daytan. Agam sige, bayam ta kasaritak ti anak ko. Pwenkak nupudno dayta nga indanon dakan ka. Agyaman ang nana. Kahit nasaysayat siguro no pagawido kong ti asawak. Ikuyog kong nga gawid. Sino ay ati nagatal ti dila na agararamid iti istorya? Naglailo kayo kanuno dudwa kayo ijay pwesto. Apay, ada ebidensya da iti kasta nga ibagbagada? Ada ipakita da nga ebidensya kada kayo? Awan matkit di iho. Lagayam. Di kay man basta mamatpati iti mangmangagyo mama. Kan may sa amuyamot nga da girlfriend ko. Apay kung maatutupak da ijay nga Eli. Kat adda asawa na.
Sikaman mati kasaritak ita, Eli. Sikaman ti mangibaga iti agpaiso. Adda relasyon nyo kin ni Alden? Ni, awan na Feli. Ay, ala. Tangay awan ti mga klon kada kayo iti kinapod, no? Masapol apag sinaan kayo latta. Ha? Nagpakpakaasi ni Manny kanyak, Eli. Pagawidan ka kanon, ngam oray di na imbaga ti kasta, talagang aramidak matladay ta. Agawid kan, Eli, tadyak kayatan ti kastoy ang mapaspasama. Adoon na yan ti mangmangag ko. Ay, di kay mat mabambantayan. Takaaduan mat ti aldaw akaadak ijilaon yun. Ngamjak ninamnama akastoy ti mangagak iti panagawid ko dito'y bagyo. Iso nga ala, sapay ko mga rood tawan kinapudno tinaidanon kanyak. Iso nga agawid kan, Eli. Sakbay ang mailawan ti anak ko. No, palso ti indanon da kanyak. Nana Feli. Oh, anyat sangitam, Eli. Wah, masayang anak lang amin iti trabaho dito'y bagyo, Nana. Nagsingpot kayo. Kan kontento ak iti sweldo. Ngam kasto'y maten tinapasamak. Gapula ang itinagatal adila dagiti man nakibiyang atattao. Por delikadesa, isongar aramidag ti kastoy, Eli. Nawan kinapudno ti bagbagada kanyak, pagyamanak. Ngam pumanaw kalaangan, sakbay ang mailawan kayo iti anak ko. Diyakon magustuhan ti sasawan dagiti tao kanyak. Pasensya kan balasang ko. Awan ti naklunda ato, Manny. Kasta ka din, Nana Feli. Juan Manny, ngam sana bale, tay manugotan ni Eli nga agawin. Adi amanak Nana Feli. Kahit sapay la ko ma, tawan ti kinapudno ti sayang gusang, maipapan kadagiti dua. Day tamot ti daw dawat ko. Sapay la ko matakasta. Tagpadadamat nga awan ti naklon na. Manny, honey? Apay, mamati ka kadi iti indanon dakan ka. Awan ka di ti panagtalag mo kanya. Sige, maturog tan tarabin. Di ka kadi mailiw kanya. Maturog tan kunak. Makaturturog ako na yan. Doon! On! Papay nagbakbakwar ka, ilay? Masikugak, tatang. Ada! Dana. Nangalalamit ti sikog mo. Akin putot iti dayta. Ni maning anak yung tatang. Oh, ngata! Saan asyak tinagtaod ang tininawam ita? Manny. Inaramat ko ti utak ko, Eli. Inggagarak ti sana ng sagid kan kamanipod si Mangkat ka dito'y balay. Tapno mapanag nakakti kinapod no. Ita, masikog kang agpaisan. Ita, ibagam asyak ti ama da ita? Manny. Ibagam no asino ti talagang ama tininawam. Pakawanan na ko, ma. Nagbasa na kan ka. Pud na ti atap yung may papan kada kami kini Alden. Kat isa ti ama to'y sikog ko. Makitam. Inaklon mo mutlangan tinagbasulam, Eli. Nagbutangak ngamin anang aklon iti kinapudno. Isa pakawanan na ko, ma. Pakawanan na. Apay, naaramid mo ti kastoy, Eli. Apay. At ita, naimpake kami na nakagawa am dito'y balay, Eli. Pumanaw kan. Manny, ikan na kumapay iti may sagon daw ay ngagbalbaliw. Pakawanan na ko, ma. Lading itak. Ngamsa nakaskari na tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Isungag sinatan. Manny,
Di mo idaldal ti bagyam kanyak Tamumot nga da GF ko. Saan ka di? Ngam kasanon ti si Kuko. Suportarak no kasta ti kayat mo. Itad ko ti pagrabengak iti anak ko. Basta dya kung kaya ti makisinobyan kan ka. Tada nobyak. Ken tulagan min ti kalasami. O sige, dita ka na. Kasano akpaitan. Kasano kami iti si Kuko. Agmay-may sa ako namang taripate iti anak ko. Pakawanan na ko, ma, Diyos ko. Gapoy ti kastoy ngay nararamid ko. Isuro na ko may tirumbang aramid. Opo. Liklikam ti agaramid iti may kaniwas, tapno awan to ti pagbabawayam. Bueno gagayem, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless, kada kayo. Amin. Biyag. Ti Tao. Di ka kadipay agawid, Ma'am Loida? Saan pa'y? Apay? Maborboring ka ka din, Mang Rudy? Kuha. Tinasayaat. Umay ka tagsalat na. Tapno saan ka maboring? Agpay suman? Kaya't nakakasala? Oh, apay kit tinasaan. Alan, umay kan, Mang Rudy. Tagsalat na. Sige. Paya kastoy. Jak maawatan tirik na kamang isalsala iti anak ti amok. Mabainak akasla maragsakan akmat. Maragsakan ak. Takayat nak akasala. Nga oray driver daklaang. Mabainak. Gaputa anak tibak nang to'y kasalsalak. Oh, agsao ka matan. Napaulimag ka matan, Mang Rudy. Kuha, Ma'am Loida. Nomumla ko, ma. Nabayagan nga gayatakkan ka. Mabasak ti bagbagadagiti mata, Mang Rudy. Agayat ka kanya-kanya. Kuha, jay. Di ko na, jak madlaw. Nabayagan anadlaw ko dayta. Husto ak ka di? Kuha. Api nga min adi mo ibaga ti marikrik nam. Saan ka aparigatan ka? Nabilang lang. Seryoso ka kaditi ibagbagam, Ma'am Loida? Katuan, ikat katawak lakas to'y. Ngam seryoso ak iti bagbagak. Mang Rudy, mabalin ka di? Loida ko malatan, tiyawag mo kanya. Sige, Loida. Loida, aklo na kung tipudnokan ka. Nabayagan ako sunata ka. O, di husto ti atap ko. Ur-urayan kamat lang agdatan kanya kat, Mang Rudy. Anyat kahit mo sawan. Nabayagmatan nga adalimad a panagayat ko kan ka, Rudy. Agyamanak. Agyamanak, Loida. Jak ninam na mga dagayam panakaikarikan ka. Mabayinak lang amin ngagdaton. Ta driver daklang. Idin tatabak nang kayo. Awan pobre kan bak nang kaniayat. Basta tinapatag ita. Agpada tirik na taado. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Loida. Pinaragsak na kitikas ta unay. Aging kaita. Kasladyak pa'y lapat dyan, akayan ayat ko ni Loida. Tinar-arap-ahap ko babae ngagpaling nga sawak. Kasla imposible. Ngam kaayan ayat ko ni Loida. Talaga nagpaid dumati kinaragsak ko.
Jak mailadawan ti marikrik na kita. Rudy, agpalas ka tarumarta. Papananta, ma'am. Loida. Dandanin nakalipat ka Basta rumarta, tada papananta. Alan, agrupat ka. Sana bale, impakadakin ni papati irurarta. Mabit lang nga, Loida. Dito'y restaurant ti pagsaritaan ta. Tauray agpaot ti panagsarita ta dito'y. Di ta ngamin makapagsarita iti husto iti balay. Taadda da mamakan papa ijay. Anya ti planong, Loida? Ipudnom ka di ti relasyon ta kada mamakan papam? No kasapulan. Kuna. Apay, di mo kaya? Kwa, kaslaad da amak ko. Si kamin ti idandanagak. Amangan no kagura na ka, no maamuan dati may papan ka data. Sana bahalin kanyak. Maawat ko, no anyaman bilang ti aramidan da kanyak. Sika ti dandanagak, Loida. Basta, ti kayat ko, agpudnutan ka dagiti dadakkel ko, Rudy. Ket ti kayat ko, agkasaratan iti kabiitan a panawan. Diyak kayat amaagaw da ka pa iti sabali kanyak. Isong agkasaratan, Rudy. Kasano no saan nga umanugot dagiti dadakkel mo? Di ka madanagan, kasyak ti makaam mo. Ibagak nga dan na pasamak iti nagbaitan ta, nga uray awan mat. Tapno mapilitan dan amang ipakalay sa kanyak. Kat sigurado, isuda ti makaam mo iti gastos. Siyak ti makaam mo. Uli teman timpagam, Loida. Agkasar kaming kini Rudy, papa. Tanabayagan nga da relasyon mi. Ket adda pa yan napasamak iti nagbaitan mi. Aniya, Rudy, pundo ka di timbag at anak ko. Oo, sir. Ay, atak ti anak yo. Amok nga wan panakay karega. Amo mutlagay amadi ka may kari. Ngam apaya kastoy tinaramit mo. Sir, awanan kahit lupain, Rudy. Di ka lang nagpampanunot mo tan. Awan pain mo. Agsina kayo. Aday tati sweldo mitabulan. Aging pakikan kat pumanaw kan itamer lang, Rudy. sir. Wala darasam ti aging paki. Ang mga non niya pati maaramid ko ka. Sir, pakawanin na ko. Hindi ka nagsaupay. Basta grupos kan. Alam amin nakagawam. Tapumanaw kan itabet lang. Uwen, sir. Uwen. Mama, please. Kasarita yung kuma ni Papa. Diyak kaya't ngagsina kami kin ni Rudy, Mama. Ladingita ka, anak. Ngabjak kaya't ti makibiyang iti dayta. Amo matan ti ugali jay amam. Jak mabalin atub nga rin ti pagayatan na. Ta sigurado nga agrikyar kami laan. Anyat sang-sangitam si Kaloyta, ha? Papa, adan na pasama kiti nagbatan mi kin ni Rudy. Kasanon nagsikuga. Awan bibiyang ko nagsikuga. Basta dyan kaya't na dyan lalaki at mga asawa kan ka. Di ka lang nagpampanunot, Loida. Di adal ka. Di mo raramatan ti utak mo. Sino tinakababay no maamuan ti tao? Amay sala amamirmira o ti pag-asawa. Kan family driver tayo pa, ha? Saan nga umdas atubang dayta, Papa? Agay ataklatakan ko, ana. Nga urayan niya pa iti mapaspasama. Napukawan ti kinalaing mo no may paparan iti ayat. Sayang ti kinalaing mo. Tadi mo matpilpil yan ti lalaki apag tinagamloy na. Dito ikalang. Hindi ka mas asidig ka ni Rudy, bayan ti panagim-impake na. Ha? Hello, amigo. Ita ka din? Okay, Rod. Mabit lang. Urayan dak, to umayakon. Bye. Rudy, iti panagsublik.
San ka na masangputan dito balay? Nawatam? Rudy, darasam, pumanaw tan dito'y balay. Anya? Anyat kahit masawan. Sumurutakan kan iti, papanaw mo dito'y balay. Ang mga no niya ti aramidan ni papamkan ka. Makamuditan, basta darasam, di mon alaan dagiti dadto makawas mo. Basta makapanaw tan adagos dito'y. Oh my God, tagundawayan tati iruruar ni Papa. Kan makumikom ni Mama ijay silat na. Naimbag nga orasyon ti. Umay kami man. Kadwak tinobyak. Ni Lloyda. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamat, balasang kaw. Bala, sumra kayo. Auntie, agpakpakasya kada kayo. Dito'y kami paila ko mga agnad ka ni Lloyda. Tadyak pa'y kayat nga yawit iji balay. Sigurado ama panti ama ni Lloyda ijay. Tamunan iji balay mi. Ay, anyan. Saan nga tadakdakas ti mapasamak iti kasta nga inaramit yaw ka anakan. Ti panagtaray yun ato Ilaban mi ti ayan ayat mi ka ni Lloyda, auntie. Ay ayatan mi ngamin titong galmaysa. Ay, ala, baka mo ka nga raw. Awagam tong araw dagiti dadakkel mao. Taibagam ti kaaddayo dito'y balay. Oo, auntie. Kat, pagtrabahoam nga rod itan. Agsapulak, auntie. No kayat mao, ag-apply kan iti kumpanya pagtrab-trabahuan ti anak ko. Takas lanangag ko, nga agkasapulan da iti company driver. Agpaysa, auntie? Sige, kayat ko, tapno sa anak amatambay. Mala, isaganam nga rudan dagiti requirements mao kaanakan. Lloyda, anya ti kahit asawan ti pa nagbakbakwar mo? Nagapuhak iti health center, Rudy. Masikugak ka no. Agdoan abulan tin inawat. Agpaysa? Wen, Rudy. Ay, agamanak. Danton anak ta, Lloyda. Kayat mo, tagawid tayo di balay minton at dawayak? Ha? Sana ka pa'y ngamin na nakita na giti dadakkel ko. Kaya't nakakano ang makita, Lloyda. Oo na. Sige, Rudy. Agnaita ka din ijay. Asan? Agsublita mo't la dito eh. Ta dito ikan nga Rudy ayan ti trabaho. Sayang mat. Mayat pa ti sweldo. Talaga adi kay matla palubusan. Nukunayo apumanaw kayaon, Rudy. Amumat, talimasin ka nga rodyanak kaon tadamot bukod nan a pamilya. Isu asaan kayon apumanaw dito'y balay? Di kay madanagan, auntie. Saan kami apumanaw dito eh? Ta dito ikat nga Rudy ayan ti trabaho. Sayang di trabaho no pumanaw ka. Narigat ti sumapol iti trabaho itan kaanakan. Pudno day auntie. Nagasatak ta dadagos nastrakak at trabaho iti yung may ko dito lugar yo. Isu adimon panawan. Agawid kayo, ngaming kay lagbakasyon. Agsubli kay tumulaang, Rudy. Lloyda, hani. Maturog ka, tarabin. Sana nasayati agpuyat kan ka, tamasigug ka. Anyat pang panunutan? Damamakan, Papa. Kumusta da nga tamatan? Sigurado akas na unay apungtot ni Papa kanyak itan. Agbabawi ka kadi asimurot kanyak. Saan? Jak to pulos pagbabaw yan, dayta. Gapo tapat-pat gan ka unay, Rudy. Sikatiraksak ko. Ala, di ka unay pampanunot. Bayam, tayo makapas nga ka. Agawid tanto iji lugar yo. Wan, dayta mo ti pampanunutak. Intanto umamo iji balay. Katpatyak amaawatan na kan ni Papa. Apaman amakita na ti apo ko daken ni Mama. Baro mo ta numero ti umawawag. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mama. Ni Lloyda da ito'y. Oh, Lloyda, iha.
Ay nahagyaman aktay mawag ka. Apay adimi makontak ti sigud a numero ti cellphone mo. Kan oray ti messenger. Di da ka makontak. Pasensya kayon, mama. Nagsukat akong iti SIM card. Kat, ayan mo nga ron itan. Amom ka di nagdandanag kami iti kasta unay. Aging ka ita, anak ko. Didak pa kadanagan, mama. Ta okay kami kini Rudy. No kasta. Talaga asimurot ka kan kuana. Wan ma. Agdandan na kami. Kas agasawa. Agpinpin natag kami ato, mama. Husto nga ron ti atap mi iti amam. Iso asan kami na nag-report iti pulisya, iti panagpukaw mo. Tamo milatan na simurot ka ni Rudy. Pakawanan na ko, mama. Ay, tapna mom iha. Kasta unay apungtot ti amam. Amo na nga minasimurot ka ni Rudy. Iso kasta unay aluksaw na kanyak. Apay kano adi kalinapdan. Pasensya kayon, mama. Ay ayatak ngamin atalaga ni Rudy. Jak kabaalan ti maisinakan ko na. Nang runa itatama si kuga kon. Anya? Sige ma, baliwak tumanan ti umawag. Tadan ti asawak. Isaganak ti meriendana. Bye. Oh, bye, anak. Oh, masikugan jay anak ko. Nakapasngay kan, Lloyda. Wan, Rudy. Katangin na piksa akon. Agawit tayo iti balay. Tainta umamo kada mamakan, papa. Oh, anya. Mayat ka kadi, Rudy? Kuha. Amok amabutang ka. Katjak ilibak. Uray siya. Adamat pa nagbutang ko. Tadita amo ti mabalin nga aramidan ti amak. No agpakita takan ko na. Agyaman ang tanapanunot mo dahi ta. Amok ngamin. Akas taon iti sakit tinakam ti amam kanyak. Ay, wan nga rod, Rudy. Ngam di ka madanagan. Sika ti pilyak no bilang laan. Sika ti kayat mi akadin na iti anak ta. Nagtarte anak ta. Nga oray nakaturo kanya. Kayang ingas ta doa. Ala. Natinag man ti ulo nan itipungan na. Talaga ni baby. Pampanawan na akanayon tipungan na nga inted ni Lola na. Punerod. Napagpungan ibate naman tipungan na. Kanayan naman tinag ti ulo na manipod itipungan na. Talaga ato'y anak ta tiragsakan bang arda niya. Parabor ti Diyos da ito'y para kadata. Iso taripat tunta na imbag ti anak ta. Bayat ti panagdakkel na. Tapno nasaya ato ti pagtungpalan na, Lloyda. Ha? Ni mama ti umawawag, Rudy. Alala, sumbata man. Tanakaturog pa iti anak ta. Kaya't nakamakasarita ni Papa iha. Ha? Sige, mama. Lloyda, anak. Kumusta kan? Nakaanak ka kanon kuna ni mamam. Wan, papa. Sorry, Pakawanindak iti inaramid ko. Talaga ngamin nga ayatak ni Rudy. Hindi ka matanagan. Bawatan ka. Napakawan kan. Kahit sorry mo Pakawanan nak. Gapo iti ka na stricto kan ka. Kailiw da kan. Kayat ko ang makita ti apo ko mi. Ha? Sige, papa. Agawit kami di tabalay intenres din ni Rudy. Urayan da kami, papa. Mata kayo. Halala sumra kayo. Ay, dati apo ko. Karakter. Agmano papa. Agmano papa. Sige. Sumra kayo. Tagluto tayo iti agkakaima sa taraon. Rudy, Rumarta. Sika ti magmaneho ti kotse, tayo tagatang iti agduduma at taraon. Sige, sir. Ay, papa. Areglado. Thank you, papa. Naaklon yun kas manugang ni Rudy. Wawan. Pwede ti mabit. Pagkasaran kayon. Ala, Rudy, mapantan. May kan.
Alah, dumsaag kan, Rudy. Apay, papa? Anyat gatang dito terminal ti boss. Nagpus ko ti rupam ang mangawag kanyak iti papa. Agraraman. Ala, dumsaag kan kat agawid kan iti lugar nyo. Sir, apay mo ta nakasta? Dumsaag kan hunak. Di mo orayan na siya ti mangulot kan ka iti kotse. Dumsaag kan kat agawid kan. Di ka nagpakpakita iti anak ko. Tadi kan to pulos kayat aparakin ko na. Nawatam? Abang nayad na yung nagitiag ginak, auntie. Ba't yun nila ita? Kandi anak mi. Apa yung masapungag sa grabak iti kastoy? Awan ka di karbangan tikas kanya nga kayat iti may sabak na. Agas kanilo ita. Tawag mo ang makarik na iti ayot. Ang mapay kastoy di napasama kanti. Kaanakan, makaadukan iti na inom. Gusto da itan baraw. Barang tinakarong ang iliw ko, iti anak ko. Babahan iti kastoy, auntie. Kasano mapasublik na kiti ang kinakanyak. Loida, sawak. Balong, anak ko. Kailiw kayon. Manasyo. Agsumli kayo. Ipatpatag kayo, unay. Umata na hindi pa nagawin ni Enrico. Diyan ti amigo. Umay na ka ikasarloy na. Lading itak, papa. Ngamjak mapatganti kayat yung ama pasama. Sana natangkan ti ulong. Adan anak ko, papa. Amo na ti kadat anak mo. Nga mawan problema kan ko, anak. Papa. Rabiin, lakay. Di kan rumwar. Ipabigat mo ti rumwar. Sana mabalin. Masa pula makasarita kadagos ti agbalin na manugang ta. Kaya't ko makabanding. Ay, di mo ka din maipabigat, dayta. Saran, iso arumuarak ita. Ni Enrico, di kaya't ko ang mga asawa di anak ko. Tapadami abak na. Danakabalangan anak abato iti kalsada. Sino nga tatinang ikabilitin ita? Hold up, Toy! Ito po amin ang kwarta. Agraman cellphone ka na lahas mo. Tanong saan? Di kan makaawit na si Bibian. Ibuat handa ka. Sa nasyak ti putput ninyo. Awanan kayo itibayin. Bilangan na kayo Maysa. Maysa! Dua! Uragan ano kayo? Siyak ito tikid-kid tawon nyo. Naglalaingan yun nga eh. Basta kaya! Wala! Agad ba? Amoy yung keramitan nyo! Samuel, apa na pasamakan ka ti kastoy. Apa yung pinanawan na kami. Papa. Awan na sinang itinagaramit kan kay ti kastoy. Ikaro na iti pagpalunan ti naramin da. Samuel! Mama, di kayo na yung ladingin. Mga nung kapadakas ka na kayo na Awanan ni Papa. Pinanawan na tan anak ko. Awanan na di papayo. Iso akin daw wag kumakada kayo. Adituyan balay ti pagnaadan nyo, Loida. Rudy. Wan, mama. Agya manak, tawel ka makmanan iti dahi pagtangan. Ma'am? Mama, ko namutan kanyak. Tagkasar kayon ton iti anak ko. No siya, awan problema kada kayo.
Dahil nila ang papayo ti kontra iti relasyon nyo. Iso akamang kamatan ti pamilya mi, Rudy. Agyamanak, mama. No ay ayatem ti may sa tao, ure kasano apan nubok ti dumtang iti biyagyo, din tumadadaal ti relasyon nyo. No agtinulong kayo amang sarangat kan mang sulbar iti parikotyo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Hagyaman kami, kat God bless kada kayo. Amen.